Si juga nunggu itu bukan nabi talong ko na ngauna na siya. Sa dotu lang nga son to. Okay, lalabaw sili nunggu gabo ka boka. Bata pa kanisa mo lang kanita mo nando dito ka. No bita ni sing lalo to to sunan tang gabo ka boka. So ba ko sini nakit lalo tal gabo. Nissan Bulaminaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tulukin na bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Dini kina ruana kloka na singa levo ni tusi di kina borawai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Ongo na radio bulando mata San Francisco. Me kauti kanda vatamai. Alifome katuinitu Ruvini kaloli atamata Sala nambina bunimbula Kotisundu anga Osulia nanogumbula Lesutali kiwe kebuni Nunggu turanga bunimbula Alifome katuinitu Ruvini kaloli atamata Sala nambina bunimula Kotisundu anga Osulia nanogumbula Lesutali kiwe kebuni Nunggu turanga bunimbula Tisunongu turanga Tisunongu turanga nongu bunimbula Mai matena bukungu Awolian nomandra Aukilani yang lebu Seminabe nonandra Mibuli nongu mbula Oh yalla yalla wasuma Allah sunga Kilanan dina kinada Iyo seda kabanga Tamata bakaluluma Ngo koyaw Ang anrevan na bisa Oh yalla yalla wasuma Allah sunga Ilanang dina kinada Iyo seda kabanga Tamata bakaluluma Ngo koyaw Ang anrevan na bisa Tisunong utura Tisunong
Ana radio Bulan Dua Vata. Wakambula tiko ani veke muni ana dua tale nonon te wasininga ona vata e nei kapi binaka ni moni tendendai nei katini ka vitu ni singa ni bulo e pereli o kenda pa kike muni se venga na vanua o ni sema tiko mai kina and singa levu ni kua mataka ni kua sembongi levu ni kua duindu tiko na singa duindu na ngauna duindu tale tiko na vanua and sema vata tiko mai kina i anda waka vini binaka ni raoni do mai sema tiko da mai dua vata tiko ani na nonda vata vatongo ana radio Bulan Dua Vata ke reke muni nga ke kai singe matai ni ngona ni sema mai kina ke rauni ni nge wase tiko ani na nonda vata vatongo do makasara ni muri ke to tiko mai follow us ndu tiko na like na share na veka ngai rauni ni na vaka dor tiko me na vaka te tiko ni kina na nonda vata vatongo na radio Bulan Dua Vata e na bebu ke sar tiko bakalebu rau telngani ni muri ke to tiko na Instagram ka vaka telnga kina na neto YouTube channel vaka nuni vinaka tiko ani sivenga na bono ni sema tiko me kina e na singe lebu vinaka ni moni tendendai ke to wakambula tiko ani ngo to toka to nanraki e na tomba lebu ngo San Francisco virungu toka wakalilai ia to toka tunga wakilei tunga ni tuku ni tunga na bongi ni kua e rau ni na tau tiko na uda weke mundo mai Santa Rosa San Rafael Petaluma e watiko ia na wikaera wakarita ka tiko mai nandau ni nraki ia au wakanuni tiko ni nandau na ngona leka ngo e rau ni na rongo da tiko kina na irongo me wakaera tonto wakaru taka tiko mai na TV1 se ora tona wakalesi mai na tambana na ilololo mai na nonda vanua bina COVID-19. Nomini to kaningo una wuni da kua o kinda wakikemuni ke nandua tale na nonde wasiningo na vata e ne kavi bina kani moni tendendai usireti kemuni me da vito mani tiko ani la ke adava sara tiko na vitu na kaloko levu na ulutanga wakaru taki tiko me wakanga ondo wakaritaka ngona nonda vata ke wakai tiko e sona ulutanga ni na vina kata menda na mai veital no tiko kina ne kavi ni kua ninge vola mai le wakai tavi mai me rani tau wasea wata tiko ani na nondanga ona vata e ne kavi bina kani moni tendendai o wakambula tiko ani ve indinga ndai mbola leilai ni mbula vinaka wakalevu na sema tiko mai wakatalang kina vi John Taiviti ndombula vinaka mai na East Bay mbula vinaka mareda lalanga vesi vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua mbula vinaka tawake Mitch vinaka na sema tiko mai mbula vinaka ndauve Hanisi Takavesi mai Santa Rosa ke kimdo mai na city level San Francisco mbula vinaka Benny Sokini dhambe alawa makereta vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua ndombula vinaka na sema tiko mai Serne we wakambula talitungani vi Rocky Baksh vinaka wakalevu and the US Fiji Times San Francisco hopefully someday you'll come in and join us here on our radio Bulan Dua Vata wakambula talitungani vi Pita Ngolea vinaka wakalevu na sema tiko mai sema sar tiko mai Batiki lo mai Viti ndombula vinaka na turanga na marama na ita wakanduni vinaka tiko and singa levu vinaka ni tusi tendendai wakatelanga kina vi kimdo na sema tiko mai Nandawa kimdo na sema tiko mai na Wailea Street mai Watuanga waka bula tiko ani vi kimdo se vinga na vanua ni sema talitunga me kina vi kimdo na sema tu kina Wailea Street vinga na vanua na se burabura dawa enda sanduile tu kina and ngongo wakambula tiko ani vi kimoni ni bula vinaka
Ina kena tui tala noa na maramo ia, mai lutu sanda na mai rongo da saratalikina na i rongo mai na nonta vanua, e na nonta tu bengaravi, na tambana na i lolola mai na Fiji TV, mai witi, o kenda baki kimni na senge sema bo tali tiku mai, na e kawini ko ai na radio, Bulando Wata. Bisa ni bale bebe suna buni lawa o siro mituranga mera ndauro kobir na torto baka besu karabeng karabia na yalondina e abarita kana be kaungo turanga e na ngona be siko ni kina kilibuka e tukuna ni dondonu mera kilatiko ni so kibera era torto baka besongo e senga tuna non reinui nui kere tunga kere tunga bikenda menda bingarabia na yalondunaka Bingarabi indaro koba na tamata. Yanga na ya bule bundondua. Do bosa va tama. Do bosa va tukandra momo veir na tikongo. Merrede tikonera kawita. Do tarati na ulu tangango mai enan singa na noa. Lo kaba madala turanga chief registrar. So bir sa singa tali no matuwali. Malam-malam kumdo saranga sa tukuna nui. Tukuna ni ndua na dhala lela ya na rao ni baka dhadha na tuna non radhaka dhaka binaka. Mundo kila talanga indua nga na ituku leilai na kote levi na kila tui rongo binaka. Na pinda na marao sao di sini marao wara-wara. Boleh terbika ngai na yari boleh bibesu na lakumai na bisiar terbilu taki era sarangan ni kisini rongo bina kasara era sarangan ni ditementaka komisna kita na boleh sini debat pia na lebinggarai sini tangango sa lakauti so sakabi bisar nanu muni binggarai
Warta ka turanga ni waka nunuiti ko koya, mera bukei waka pinaka na daka na vale bebesu. Nuita ka nina lomani vanamba kyungo. Tuna reni reda sona visa ubina. Ena nugum bolem-bole o yau, bolem-bole ni minista. Ena madawa saoti, sa abandoniti ko na turanga na minista nilavo, mesa na siko ya ni vale bebesu. Sintila ngona daba sa siko ni kin na uti ni minista ni lav. Kasi katalanga si uti ngona daba sa siko may na bunilawa kiwi kemundo. Na inakinga ambaleta ni saving gomatiko usatun tiko buwan na bi kambalit kum ni sa uti sinemba ken sinto sa na nomuni sinilo rate tala na nomuni terms of condition. Kau reda ni sini sabasaba sindondonu que todos os chula que reisa una sotia não bisa donga ingole dag sen dondo Erota induan rau ruasanga bulka tolu na ngoni buli sala ki vaka sala takioti mai berto na Substance Abuse Advisory Council ena lomani ambaki ongo membalete tiko na non Raquel Kasamitaki ni raoka na soni tobo me bakana kena baka ngataki na wenganga ni bebak mateni taki na itobo ni beba sarra taki na beba kasangai kena be tobo taleso kasenga ni benga niti kena mbula baka ngoni buli ena kena sangai me wali na bele angongo esa mai tabodi tiko kina mai natambua high school endona banua kara na rau ni buke kina na ngoni buli ena buku ni be kaira satabatiko ka baka toka itiko na Western Students Support Service Hub rau mai tabodatiko na programo bongo na minister ni buli o aseri randronro ke Sophie Tembi mana bol ni mata ni Australia kina nonda banua e tukuna randronro ni na Support Service Hub bongo ena buke ir na ngoni buli ena nonda wasea ni na lenga ir laku duruma tiko kamera na kila talinga ni na senga ni wasei kina beba no tale so na be kar sa mai wasea tiko ya mai baka bina kata tunga randronro na mata ni to Australia ena non to baka labota kana pro karamongo esa tigo talenga na tubutuba menando talenga na tambana me baka ongo ena boliku kena waswase loma na turanga baki basang bulkawalu kan rebeta tu na lor ni mata ni tu kame baka buna endona donga ena noa sa mai tau tigo kibo na bimbitaki esa membe tegitiko en rebongo en reba en teleni mateni ken ndona dala nin reba na baka robaka rerba ki ka baka buna na maboa en re tigo ken na mata bilwai mai nabo ni mataka sala ki lewana tiko ya ni etini ka bana ngone ele ona programo ka ba tokai tiko na Emerging Leaders Forum program rato mai bita bata tiko na programo ngo na Fiji Women's Rights Movement rato mai baka dor tiko indua na norto daka ni be baka ramataki ena madha saoti karto mai ndingi taka tiko nikina o erna ngone ele ngo mai nabua ki singatoka na programo ngo e be buki tiko kina na mateni to Australia kena Women's Fund Fiji tukuna na director ni FWRM onalini Singh nirto marota kana kena sa membiu batatiko esona programo me bakaongo ena non rebuke na ngone elewa kena tutu bakabelio taki esa maitego butiko na programo ngo na bulongo kana dabatiko na buloko sita karlewene tiko ni kino erna ngone elewa manaloma ni ambaki tini kawalu kena rua sanga bulkalima ena baka edortiko indona bisiko na Prime Minister Wibuke ni New Zealand o Kamel Sepuloni kiviti watalaki na manayatu Solomoni ke Tonga e baka toka itiko na bisiko ngo me Pacific Mission kamatai talanga ni bisiko me bakaongo ka baka edorinyo tene kena tareke anda na rebu ni COVID-19 na ngole tiko ki na mai o Sepuloni en ruatale ronangola batitiku mai kena ruatale na minister kena sona bagles lesi mana parliament di New Zealand o te tiningona mai baka dorkina endona bisiko me bakaongo oya enamba ki runondolo tini kadiwa endona ulutanga kana mai bebo sa kitiko baka lebu oya nanraki bisau ena tego tegitiko na tuongo ene ka rusa bulkan doni singa ni vulongo
E main dalo batiko na Commissioner ni Visa na Matakongo o Chuki Fong Chiu en dua na buli ka bato kay tiko na Intelligence Workshop e na Fiji Police Academy. E may baka binibinaga teki artiko na baka itabe na bulingo Chiu e tukuna ni matai matangali buli me bakaongo en dau bebuke en kena labete da kena non rebatang ni ngende ni daka na buliongo na baka dorti ko na loma ni ruana madamengo karna lewani tiko ni rote rua sanga bulu no visa matai tal tiko ngani ngona me lewani tiko ni kene rua no visa me samo na pro karamongo en ngai daba tiko ni ka rua sanga bulu kawal ni singa ni bula mayongo. Ela ki se koba ni na minister ni Tete o Timi Rayalu en dua na Tete kabato kai tiko na Marini Tawa Rise Beyond the Reef Agricultural Cooperative emba e mai bebo ki tike nikina e rua na mata lawa e na non to bakanga taka tu en dua na tiki ni gele kasenga ni bakanga taki tu e na dua na ngona dinde merto Tete ni kina na mata lawa ngo en biuta bata e membiu bata tiko e na lo menemba ki runu dolu rosa bulkan dua karlewere tike ni kina tolu sanga bulu na ndau Tete na non to i boli lebu ndundua o ya na tabioka kena turmeric ia reto te atale tiko ngana nduruka na vundi kena beka kanan raunrau tale so e bebo ke baka lebu na non to Tete ongo na non to mai sole baki tiko. E mai dua tal tinga na sala ni buka ni kambani ni Fiji Airways oya kina korturanga ni Australia mai Canberra ongo ni oti na kena mai akadi bagatiku ni tukutukongo e ngeindu kina na tiribu ni buka kabondo tike ini kina na minister ni Sarvanua o Williame Ngaboka na timi ni nrua kena so era laki sarabatiku yani na non rua sota na timi ni nrua kena timi ni Brumbies. E sana teku bukatiko ki Canberra na Fiji Airways wakarua na loma ni dua na madawa onko manabulo chulai kena September ni bera ni nagay teku bukatiko wakatolu e na loma ni dua na madawa manabulo kotoba. E sabi bakan ratitiku na Prime Minister Siti Beni Rambuka ki ber nandaw ngito rakabi saumi sena Rugby League mer nandaw buli may ber na kenandaw enang gitongo e mai bosa tiko Rambuka e na kena tabodi na sot-sota ni Vodafone Super 8 Championship. Tukuna Rambuka ni natosa daki tiko na ibakaraw ni gito kasantundonu ki beir na betimi karbaka itabitiko mer na daka bakokoa e tukuna ni na wakatal tungakina na beliutaki binaka nganrebi e na betimi ongo tukuna na Prime Minister ni ra na baka itabital tunga na sot-sotongo na elewa tukuna ni rito bebo kimai e na nonra lewena tukuna sot-sotongo na elewa na matani to Australia e ono na timi mana waswase loma na baka itabitiko e na sot-sota ni Vodafone Super 8 Championship ke na rua na timi mana sasa bakara e na baka dhoritiku na sot-sotongo e na loma ni rua sanga bulukan dua na madawa mayongo. E sabi bakan rital tunga na Prime Minister Siti Beni Rambuka ki berto na songo-songo ni Fiji National Rugby League merto mbita bata talenga en dua na sot-sota me bakaongo me na boliku e na nona taboda tigo na sot-sota ni Vodafone Super 8 competition tukuna Rambuka ni sa otiongo e tolu sanga bulemba kina kena baka eduriti ko mena sot-sotongo kasa kena ngonando nungo me baka edurikina na sot-sotongo mena boliku. Na mata ni tobite mai baka binibinaga tagatiko na beka kota mai nangito kena nonda banua baka bibi na kena do baka ulistiko meni labo mai be ira na be banua taleso kena tambana ni sarbanua e soli taltinga na be baka deitaki mai buana mata ni tu ni rato be bokitiko na be tambanongo na Fiji National Sports Commission e baka retagatiko na be kaongo na minister ningito o Chese Saukuru e na nona bosatiko na kena mai daba na sota ni New South Wales Rugby League's Ron Messi Cup 2023 kabaka dorelo toka e tukuno Saukuru ni na sot-sotongo era na rao ni buli meki na era nandongito mer laking gito e ni na burbur lebu ke na be sot-sota le lebu e be bakan rital tinga e na mbimbi ni non ratango maki nandongito e na timi ni KVT Silktails e mai bakan ruka na timi ni Hills Bull e na kay tulsanga bulu ka ono
ke 20 ka ba e na sotsota ni New South Wales Rugby League's Ron Messi Cup ka baka dori mai Churchill Park e lo toka. Rato sa mai lutus artiko kene ka walu ni tutu na timi ni Swire Shipping Fijian Rua karto rawata tiko na ngonungo e tini katolu na poindi e na sotsota ni Shop and Save Super Rugby Pacific. Ongo ni oti na nondo main ruka e na kaiwa sanga bulka tolu ke rua sanga bulka walu mai buana timi ni Brumbies e na baka rombo ka saoti e liu takatiko na tubu ni poindi na timi ni Chiefs e na tulu sanga bulka na poindi karo tiko na ngonungo na timi ni Brumbies. Hurricanes e katolu tiko na rua sanga bulka vitu na poindi kakaba tiko na ngonungo na timi ni Crusaders e na rua sanga bulka tolu na poindi e na timi ni Blues e tiko na ngonungo na kalima ka ono tiko na ngonungo na timi ni Reds kakabitu tiko na timi ni Highlanders na oti ni ba na timi waya tiko kena na timi ni Waratahs Rebels na timi ni Force kena timi ni Moana Pacifica ia na moni madhaungo e mai moni madhasa oti e mendruka tiko ni kena na timi ni Moana Pacifica wana timi ni Rebels na kai rusa buka walu ki basa ngabulu Chiefs enganga na timi ni Hurricanes na kai tulsa buka tolu ke tin kabitu na timi ni Waratahs e mai bandruka na timi ni Force na kai tulsa buka ono ke tini ka ono na madhaungo na timi ni Rua rano soti kai ni kena timi ni Chiefs ongo ni sibitok ngana bitu na 5 na miniti e na mbongi ni baka rombuka. Sama sa ini takatiko endo na kontaraki ni wana embaki kena timi ni All Blacks ya Rico Ioane e kena balambalongo na kena na laki baka itabital tungayani kena sotsota ni Rugby World Cup kataraba e mai kade baka tiko na songo ni gito rakabini ni Islandi ni na kontaraki ongo e na gaidaba tiko e na bakiruno dolu rosang volkabitu o Ioane e sangitoro ti 5 kadhio nangito wana timi ni All Blacks kadhio 2 nangito wana timi ni Blues. Na itukutuku ni raki rau menandi etau nungu tati kuna hepatitis B. Ya sanga tuni bakilau ko ento naka. Mea dhava ningele itaura na hepatitis B test na madhau sao. Asama ni lidula ni tataro ni hepatitis B. Karato sana tangu makikina na nito matubabali mana matirero bakyo. Sakambi bikina manile indike bi kator na hepatitis B test. Litartar mai kina taliboni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhetbfree.org na kena itukutuk matalilay. Ai, ke mendo bakando tunga mai biti. Sa baka matalau na namundo ko bati. Sa lemo na ke mendo tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow. Wupu. Da sa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na ke nurni bondo ke nambele. Pai, correct. Da boleh mai be. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai be. Na maulimat wele. Doko na nonda business na ngoni tau kei Amerika. Doko sa mai. Do mai boli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nonda biti ke ngasini buli paulangereki rungodi ena 5 na kaloko ena kabini lotule be kemudo e Amerika tini karona kaloko ena singale buli baka romboka be kemudo mai biti ena radio bula tua bata San Francisco me kauti kenda bata Nongu chisu nongu banoa. Dorongodi na vima mani ono kina vitu ena kabini bugululu be kemudo e California. Wei mamani rua na kavi kena tolu and a single level ni lote level wei kemando ibiti e warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA rongode na radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai radio mbulando vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura
sema mai ngai wose yani.
Iana kiana I talanoa na Rosi ni Chumbe Inongi me wakair tuma I talanoa takatikoni a weekenda na via ni Tembara and a radio mbulando vata wakambula tiko ani wiki munina siama tiko mai na kavini kua usanga mande ni kila o theo Aisha Khan nduwa mbeka kile koea au sa block taki koea au sa block taka na comments iyo sana sasanga tiko nga ngono mandangango tu siana saravi koe tiko Dona kana sasanga e dhakawa tiku mingo Aisha Khan ker wakambimbi au sanga tiku mandangani kila ngone ni vitingo ngone to se dua tale kaibanua tani se kaibanua dhava mbeka ninda kila tu na ngonango na e tiko na Google Translator e rawa ni ndua e sanga ni kaiviti e na vola tiko mai wakaviti na wakanga taka tiko na Google Translator me na vola tiko mai kina wakaviti na ka e na sanga tiko me na vola mai me na numa tiko kino kenda ni tauwiki lai e ndona kango ndau wase tiko ani wakalevu na nonra ndau sasanga tiko na ndau mbutako mera wakanga taka mai na nonda account mera vola mai wikenda me wakanga ni ndua and the wiki lai e so and the sando friends tu and a Facebook ia o tianga e ndange kinta dalabango sala ko tala mai ndo tale na friend request mai na ya batanga ya koe ando sonangona endo wakamenda na vile da ki kina wakalevu endo no menda na gangaroni te kina ndai andra vitiko kina ke wakasarida tale ndo tale na friend request vaya kenda menda sana vola yani ndona kaundo da kaba ya sana do vola yani no wakambula yani me wakanga ni kila ni o kuentina o koenga ka kirubi kila I vola tiku mingo o ti saranga au sananga do taranga ni ndona ka kila ni o kiro kila wata tiko senga talindo na kila se ka do mbeka wakambimbi ona taronga do tale na ka me ko tikiro mbeka na ngona ni vuli se ngona mbeka na bono mbeka kiro sota mai kina kiro tumbu dake wata mai kina dona ka ba kimronga ro kila wata tiko e ando na ngoni sala ndana roni na kila kina o Kongo e dina tiko ko dinango se duana ndau butako e wakanga taka tiko mai na nona profile. Koe au loma taru taki Aisha Khan tiko kina, senga ni senga ni matatawi au e ngone ni viti se senga I ona sa sanga tu ngā me na wangalala taki o Aisha Khan mai na nonda tō wata ngo wakanuni wenaka tiko ani ni mbula wenaka se venga na wanoa ni sama tiko me kina na kapi wenaka ni moni tendendai na katinika vitu ni singa ni wulu e pereli ni mataka wekenda tu Amerika tinika walu ni singa sa na songa tiko kina na singa ka ndondonu menda ndau lay file taka kina na nonda tax e na wakadawadawa income tax ni mataka saranga na ego te ni singa au wakamadala taka tiko ani na vida na madhao sawoti ke waka and the tosa na berata na singa ni mataka senga na lenga e rauni to na kereanga me na toso tale na membalau toka wakalilai na nonda to ngona extension you can request for an extension o tia ia dina ni the to rawa ni na kerea na extension ia ndondonu me nda to na soma tiko ngai ndona ka ni berni dhava na singa ni mataka Tō soma ramatanga ni tōna ka vitalia ke waka e na ngona gelei file te kinon tō tax tōna e na lakutala me wikinda tōna sente, tōna turi labo se seanga, ke waka e tōna turi labo i na wakautala me wikinda tōna I labo ia ke waka e seanga, ia san rauni na o tiko wuna rau tiko na nomu I labo ni Sausomi Lesotale. Sausomi Lesotale ke na matanitu. Koia ni mataka o titiko ni singa ni income tax filing. Koia o bewa kana numitunga ni kena e duandina na ka wakamusiulu. Koia o sa wakanuni tuko kena ni rauni tōna sasanga tiko me tōna mengi singa ni mataka sa tō wakautia kede sana file taki kede na nanda tō taxes. Ia, tiko ngai na taxes, ndona ka au ndo tarongi mai wakalebu bi au, membaleta na tax ID, do lebu era ngole mai, sembera ni ra green card mai, senga ni ra mai rawa na
pepa kanda sama itu dona kabina kongo me dato sanga me dona tax ID but do bango nungu bakasama dato sama itu ena bono lia bungo sami rauti ko kina nambula mai banua berto na nonda to matabu bali mai biti dona kai roni to na dakaba kanda donu me to na soma matanga na nonda to bakada ba kanda nungu ni salongo roni to dakaba ya me to somi min dona tax ID roni to soma talanga kina na nonda to bakada ba dina ngani na senga ni na to bakata kira kar baka social security number ni iraya sona embaki roni nirana laki file takana non income tax so nembaki rau nira tu rilabu ira era so milius talamai yo kende to ke baka tax ID tiko sanambau Ndrendre ben do tali ni labu sumi mai bekende to isang ni dona ka dondon nga mitu na suma mandanga in dona ka sumi mandanga ni baka dawa ni nda sami tiko sami rau tiko nambula ya do tal nga naka o kilani do bibu ke kina baka lebu na baka tax ID ke baka sa tiko rau na nomu tax ID o ya na sona bonua ke baka to libanga rabale kama do to libanga rabale na red o senga ni kango ni bonua kede e songa na bonua songa na kambani e rabaka rau o takatu karau ni do bakanga takakina na non do tax ID me to lei me la ki to bakaleo form ke bakai to bina katendo na dona bono bitu sana la ki bakai tigo kina sena apartment e rau ni ko bakanga takana no tax ID so nga na banua o bi to karo takatale asenga ni be bono kede en so nga na banua bakatanga kina na boli motoka ke bakai to beli boli motoka e so na banua ni boli motoka e rabakarau rau takatu ne rakila o kendanda ngoli tiko mai so ke baka tu satu ko ngani baka dono yo senga tu na nungu sasa tiko ngana nungu tax ID e rawa e sobira na car dealership ngora bolita ki motoka do bibu ke sarva ke lebu kilana ni o kenda go e lebu bekende mai baka tu to bata tu na nonda sasanga tiko na tax ID ni rava kara takatali tunga na kena rawa ni nonda boli motoka so ngana kalalai do tali na ka ko kilani ni so e rando kai tiko ke baka senga na nomu tax ID senga ni ko baka pepa senga na ni rawa ni ona lindo lava rando na nomu bank account o baka dalao ya baleta new kila so talinga usa kautiro sa libu kira na kenan dollar rawa na non bank account senga ni dona tax ID ngan rebekina ke baka mitiko nga na nomu passport valid tiko na nomu passport ni viti e rawa ni kona lindo lava in dona nomu bank account so na nomu account ni mbange ni sa rawa ya e rawa sarna bako i labo viti so nga na ka kukila ni rawa ni na buketu baka rawa takatu na nondo tu mai tu to mai sasanga tiko me rawa tiko kina nambule ke baka talinga kina na non tombula mai viti. Wakanui ni vinaka tiko ani dombula vinaka na sema tiko mai liti. Mbula vinaka, wakanui ni vinaka tiko ani vikimando mai okalandi. Se tinga me okalandi. Vinaka na sema tiko mai please share our page. Like and follow us as well. Aki tu tiko talinga na YouTube channel. Wakambula tali tinga ani vi ili wimbireta vinaka wakaliwi indina sarai. Wakanui ni vinaka tika ni vikimando mai Sacramento ka wakatalinga kina vi Oscar Rala bula vinaka Oscar vinaka wakalevuna sema tiko mai kina Radio Bulando Bata wakambula tali tinga ni vinongu nei bula vinaka Neila Chiletanda Beta wakanui ni vinaka tika ni vikimando San Carlos wakatalinga kina vi Dasha Hidden Blood bula vinaka Dasha bula vinaka Momo Vatu wakanui ni vinaka tika ni vikimundrau mai Santa Rosa wakambula tali tinga vi Salote Rabutu vinaka wakalevuna sema tiko mai Salote dombula vinaka mai Savu wakanui ni vinaka tu yani mai Savu wadhavutunan raki mai Sanangori bula vinaka Vasiti mai Yovo mbali Wasawasa we wakambula tali tinga yani vi Mbongi Ono Chona vinaka wakalevuna sema tiko mai ne kavini kua katalanga kina vi Lela Lubu vinaka wakalebu maramanaitana sema tiko mai ne kavini kua vi wakambula tali tingani vi Katie Mere vinaka wakalebu vinaka na sema tiko mai Percy Merkindo dende ningai yali mai waka nuni vinaka tiko ani toranga tau waka nuni vinaka tiko ani na sengelebu ni kua vi wakambula tali tingavi maramanaita di Lady D vinaka na dau sema tiko mai kina Radio Bulando Vata wakatalanga kina vi kimonrao na vi watini mbula vinaka Tevi Tavasu vinaka wakalevu na sema tiko mai mai na solo mai mba
Waka nui ni vinaka tiko ane vikim do. Ana Bath Willie Kimbau, vinaka wakalibu na itana, sema tiko mai na kavi ni koa, tiko nde umba, nimbula vinaka tila langi, waka nui ni vinaka tiko ane vikim do, wakatala kina vi Vili Kesa, na wandua, vinaka wakalibu na sema tiko mai na vua liku kei tei levu. Dombula vinaka mai tei levu, wakambula talitungani vi di sai toro, vinaka wakalibu na sema tiko mai San Rafael, na singa levu ni koa, waka nui ni vinaka tiko yani, ni taka ni totoka na nraki o kila ni to na wakila tali tonga vi ambata toka na kavi ni koa mai tau diri motokana ni se tiko nga mai isa sa mai tiko talangoi Ronald Park saya o kemani waka ni toso tu Sherlock Holmes Dombula vinaka o ni taka ni o ni amaru taka na mundo ngande do sa mai amai tiko vutali na Vili New na longa New America waka nui ni vinaka tiko hadi vikim do and singale ni koa. Se venga na vono ni venga ravi tiko kina, wakadava tiko na mbimbi se na levo ni longa niu ni Vili Niu tiko kina na kavini koa. Ngome na nomoni ni mbula vinaka.
Kisa ndo umbulu binaka. Dosa ngay toki mai, endo binaka tu banggara. Iyo, nimbula binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turkana dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakakana baga biti. Kito rongoda, nito kendo na stonda ulit kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liugori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se utaka na wana nanu. Boli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ni gunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan nengona kareang gona binakadina. Kay indolo bo talangango na nondato boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga, karang isoli boy loloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena weibu no wale kata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando woli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa orua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Kaya mbega ni pais teki na nomulore na buku ni smoke check kita urau ni buku iko. Girita mai na nitu team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mo kuneki na nabibu kabagai labu kaseng ni saumi. Gir mai na ono rua ono saiban dua liwa ono. E levo tu na matanggali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance yang niti kanda mga binaka na ito kay kanda sa may mga tigo-tigo na buno lewo mo. Kaya wala may mga ande, so sa may mga tigo-tigo tunday. O tawi matitiko si Sen. Raw sara na mga lewo mo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Nakamba ni dondo nga ito sa mga claim and aloma ni rosa nga bulo ka pa niya uwa kesa maniyata na lenga isang oti karuan na yung baki. Sigaw mo na website ng Tongogori sa Textmite, kinabasi ng walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima, e na kinay-tugu-tugu matay na lang. Lincoln Heritage Life Insurance. Boleh bilang kat Tinay Matthew, ni sawa kuskusibe. Isa, nimbula binaka. O se vivi mandongo kina maulimat. Elay taka kinendo na nito baka taka kanalaylay. Mewlay uku taka baka totolo. Nimber nirto yave ani nabulangi. Oi, o dia baka sangga. Erto baka sangka talanga orato. Sarara saranga. Go enta so mga nakakana. Esen nita so manakena baka ngataki na olo. Oi, okay. Benak seraman da kilatiko. Maulimat, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kinanaba ni telefoni 12525 saiba vitu tolu 5 vitu. Ena kena itugu matalalai. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima maniono kina vitu ena kawni bugululu ve kemudawe California. Ve mamani ruene kavi kina tolu ena singalewu ni lotilebu ve kemudawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Bulando Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai waseyani.
Totoka nei tawi se roia mai verto na ronro langi ke na uto solor to mai ko te kanta tiko ani wa kamalua na kavi venaka ni moni tendendai ka tini ka vitu ni singa ni voloi pereli sengi mataka tiko baka vikim do mai nonda vikim do mai Australia New Zealandi venaka wakalevu na sema tiko mai ka o kerea ke wakai sengi matai ni no muni sema mai raunga ninge wase tungai ani na nonda wata watongo na radio Bulando Wata do tiko na like follow us on Instagram wakatelanga kina na YouTube channel and a vevo ke saratiko wakalevu wakambimbi and kena waka sawi tiko ani na vi tukutuku so member letter tiko na vika member letter na nonda mbula wakatelanga kina na nonda mai tu and na vi wanua tani na vi matani tu lelevu so and sambimbi mai nonda wanua kanda samai sasanga mbula tu and na vi wanua so ke tondo kai ni levu na ka ke to na mai o se tiko yani levu na ulutanga do mai daura ki tiko na nonda wata watongo na radio Bulando Wata e venga ni ti se mania se wurabura davanga o ni sa laki waka tiko tiko kina ia na vea kawi ni moni tike na waka rambuka e na ngonongo e daurongo di tiko kina e vidanga ni tukutuku so ngana i tukutuku se na ulutanga ratondo ke re tiko na tambana kartuwe toko ni talitunga waka levu e na kena mai didi waki tiko na nonda wata watongo na radio Bulando Wata o ia na Regional Pacific Islander Task Force. Ni kua na nonda ulutanga tiko na veka so me balate tiko na COVID na kena samai wakadawari tiko na itubaki ni COVID ka wakatoka itiko mai na emergency karto ala wakatiko mai na state o California ia ka ubia wakamatata takatali tungayani na tiki ni singa e nangele ke dawa tiko kina na emergency se na health emergency declaration mai na matani tule wango Amerika. Ninge nana makitunga mana dona ngona lekelek ngango. Ongo na programa Warotaki mai na Regional Pacific Islander Task Force and a radio Bulando Wata San Francisco me kauti kenta patamai. Ke toa vital no takatiko e na madha saoti ni klani so beka weekend and the sanarirai wuturi beka na rongoda na COVID-19 ngai tukuni mai na COVID-19 sanda na waka ndindi wara tiko kina ia na kai e rawa ni to kaya ni dondonu menda to na tora tiko wakambimbi me to na yanra vitunga kina ni COVID-19 era sa wakarita katiko na kenandau o ira nandau ni wakindindi ke o ira na buni wai ni watunga ngona kendi tukutuku ni it's here to stay whether we like it or not na COVID-19 e sana senga ni na beauty kenda wakandua e sana wakame na tikitu ni nondambula me wakanga ni nda kilanda senga i sudu mai nda se nguane mai biti ndo toriti kina wakambimbi na nonda dhula ni tatarovi se na immunization shot me wakana misila na nganga se na tetanus shot na vekawa ya and the dhula kina ninda senke i sudu mai me da ngona ndala ko ni kine i wuli sa watiko ya e sana wakatali tunga kina na COVID-19 na kena lako tiko ngo e sana liwa katali tunga kina ka kire tunga na Pacific Islander Task Force me na mai vital no te tiko yani e na nonda programa me rawa ni tona kila tiko kina to e handran rabitu kina o ya ndo mandanga na ka o wakila tungo wakalevu ni na ngona e songo ke tuku kina na vivono ni takatake so na vito se aki kanda songo butu sartunga kini lamani vale ka game beauty ko mai nei vakasala mai na matini tu na vitambana ni mbula ke sara menda ke bakainda lako it's only for essential services me bakana no dali buli back in the store se na no dala ko ani na ke mesi be ira kar sa toribo ni kautiko and na baka umbi ke ni mata se na mask dona kaya ya lava ki sartunga wakale menda e wakalawa te kisar ngai menda ndara tuk nga na nonde umpine mata sena mask ya ke to vetal no taksar tiko wakalebu ke rotono wakale silesi mai na Pacific Islander Task Force ni sapa kandina ndina taki na ngono ya senga kina ni veito bi wakalebu na mate taka kanda kilato na mate taka sena flu lebu weekend santa mai ndende tu na nonda na ngona nda mai tuki na i Amerika manda roniu kaya enda sakilato na vi tiko nga na ngona ukilana tik buni ambaki na bula mbata and da sala ko ani da sakila kenda mendali dhula and a flu shot we kenda to mi viti to kilatunga na flu sena cold rungo wakairo umani tunga ya ni menda do kai tu ni inda mate taka na tubi mate taka
da sala kumain da santa mai mbule Amerika santa kila tiko ni na flu shot ya ndo na kai ndo sana dhula tiko kina weekend to senga ni okenda kede o kila ni bunga weekend senga talanga ni ndo koitaka ya ya na mateni ngono senga da mai kine ke vida na mbaki o senga sotitu ni koitaka la kolanga saba ko bakila na bingo na kede nga o sa tobi mati tunga saba kila tunga na mbada nga indonga na kalili vango o sa tobi mati so o sa mani baka mato te ke o mi ndo la ko tiko le dhula na flu shot. Ia, nangona mai beto bitiko kina ya na COVID, lebu weekenda, sanga ni lebu weekenda ya sala baki saranga mai, na tambana ni bula kena matini tu, bendan dara tiko na nonde umbini mata, karwaka dina taka tiko, na kena ndau keir na tambana ni bula ni ya senga soti ni lebu, e tauira na mate taka kanda kilatu, na flu, na cold, senga soti ni ya bito bibaka lebu, na ngona ya, ka bakantina tek ngona ya, baleta ni lebu ninda sa ndara tiko nga na umbini mata sena mask. Na mada rua sawa tia baka idurindo na health fair, bita bata tiko na Sonoma County, ka bito koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force ke na Radio Bulandua bata. Kawan diva mantanga me lebu bekenda tona itu ke me toa ngoleni kina baleta ni ukilani ndali lebu tiko na tiko mai na Sonoma County bakatalanga kina na Marin County. Ia ungai rongo the tingani abi donga tiko kina so tale na lotu ni sana lotu ni tikina. Ia baka idurital tungani singa batoya. Ia Kito manili vital no tiki nandona vuni wai ka o ke lani ki roa sa me vital noa e nandona ngauna e nananda wata watongo ko e vuni wai tiko ni cancer. Wikenda na marama wakambimbi. No, ve matangali cancer ndo tu wikenda na marama. O redi ko angona ni waka mask wawo ki tiko sangai tiko no ko e kiro me vital no tiko sangai tiko no ko iau. Sa tolungo na mbaki au senga sartunga ni wakila e ndua na dona tuvi mate, ndona mbada. Au sangai turun ko e na dhawa iko dhakawa tiko. Sendo mbeka na kai ko nuwa tiko o sega tukina ni wakila na mbada ngai tiko no ko e angoa saranga. Sa ngai ndusi o ko e viao ni na umbi ni mate ndara tiko ko e na nona mask. Ka ko e na vivo no ke deo lako kina au sa andara tunga na nongo mask. Ko saranga ngo e tango makio tu ko sa senga tukina ni wakila na mbada. O seni wakila na cold, no flu, COVID-19 ka ko e ndina ni o sa dhula e na idhula ke de matai ka rua ke na booster shot. Ka usando ndaro avo kitunga na nongo mask ya saranga na kau kila ni tango makio tiko kina ka sa senkina ni mai tobiao endona bada ya and state of California mai dava tiko kona emergency declaration, health emergency declaration mai biuti tiko na state of California da kila ke ditingo New California ndona state ka wakai matai ni state e a mai songo saranga e nangona sengi tikawu mai kina na COVID-19. Matai ni state me lockdown e ana ka tinika vitu ni singa ni vula mache e na ronondolu tinika diwa. Ia ka samai o titiko na emergency declaration ke na health orders ka biuta na state of California and vulo January ni ka tinika vitu ni singa ni vulo ni Wasatiao na bulo February. Ka tinika vitu ni singa ni bulo February nga senga e o tingo. Ia, e na bulo May, sana mai dhawa talitunga kina na emergency declaration ka biuta tiko na matani tuli o Amerika, na federal declaration and health orders. Ko ia kona declaration ia konda mai wa kila kina da mai tura kina na ilavo asuli mai na ilavo. Weekenda na rawani tura ilavo kina Ia sana mai dhawa tiko e na bulo May na tiki ni singa na ukilana May ne katini kandua ni singa ni ambaki ongo. Sana mai dhawa talitunga kino ya. Ia senga ni kia ni mbali ni sana dhawa tiko kina na nonda vitala no taka na COVID-19 me wakaira tatau na katiko mai ra kere tiko na kendau menda vitala no taka tiko nga baleta ni COVID is here to stay. E na senga ni na beauty kenda na COVID-19 ka sobi kenda tau na tovi kenda tau na COVID-19
tō sana wakilatu ngāngo, mea tau wasarna ngone tō sakadiwe ni kina. Ia wakatoka I tikuna long haul COVID and a long COVID, Rani tōna wakandina taka vikim do na sema tiko mai anai kawini koa. Sombe aka vikim do atovi COVID talenga. Aionge mai tovi COVID tunga na mbaki sa oti na January ni mbaki sa oti onge wakila kina na COVID. Ka rani ukai ni se wakila to ngango. Liwa na ngona wakai sa do laka nungui dengo se donga na kai lako mai kila ke wakalilinga na mo deo sa wakila to sa tovi mate. Debi kawa ya io onge indo wakawilika wakarongo the tiko na kena e lako nei wakamadhala member leta na long COVID au sange turarau tiki na ui sa koe mbekango. Koe ana kai bimbi kina ke wakai ndo lako mai na e sona I tukutuku sona news release, press release men da wilika da rongodan da sarava me rauninda na kila tiko kina ka wakai mbali tikina na wekai da lako duru mai. Yeah. Wakawina ka tiko kina we county ke the Sarai tiko ngoa California rawa e tunga na weka ni weibuke. Membaleta tiko na kena rawa ni da tango maki kenda se menda sasamba I tiko kina e na kena rawa ni tobi kenda na COVID-19. En duango ni sa may dabango na health emergency declaration ni COVID-19. Endo na kai sa wakararota ki tungo na kena solimai na idula ni tatarovi ni COVID-19 wakatelanga kena na home test kits wakararota ki tu ia oroni kai ani wikim do na sema tiko maingo ke wakai do tiko bole ka tiko na Bay Area do winakata na home test kits e tiko ngobi au na home test kits ka solia tiko mai na Pacific Islander Task Force rauni wako yani ka Weibu ke sartiko bakaliabu ke la mitunga I wale. Nda senga tuni ki la ndu embada rarau tunga na nonda tura mai na home test kits. Nda baka nga takaru nda ke la tiki na COVID ongo se mate takanga se ndua tali na mate. Ia, yana wekai so ka o na numa menda mai vital no tunga ni kina e na singilivu ni kua e na nonreto e wasininga o na tiko na Regional Pacific Islander Task Force. Da mai baka na numi tiko nga ni COVID-19 e senga ni na beauty kanda. It's here to stay. E sana mai tiko wate ke kanda ka sana mai tiko ni nondambula e sana di tavinga menda na wakatawuli di kanda menda na kila na vika ke sare endondo menda kila me rao ninda na tango maki kanda kina tango maki ira kina na itambangase ka wakatelanga kina o ira na nonda lalai ni sa tiko telanga ni dhula ka rao ni ra dhula kina o ira na lalai we kenta tona sa dhula o tia na matai ka rua ni dhula tiko telanga na booster shot o wakawili ka tiko nandona banoya ni ke wakai sa oti ono na bula na nomu matai ni booster sa rao ni ona tura telanga ni ka rua ni booster. Ia, dalak ngayani balimbula be kenda na saluri tiko wakapuni wai rani ko taronga rani ko kere kina ke wakai rani ko dhula tali and a booster shot. Ia be kenda tau na do tali takana I dhula. Ia, au kilani vunga be kenda sega soti rinda do tali takana I dhula kanda tiko talangai so be kenda and the senga ngani se wakambuta tu na I dhula ni COVID-19. And that's okay. E tu ke tu na nonda dondonu ke tau vital no takatiko wat kero tona wakalisi mai na task force ni sovi ke anda ke wakaenda senga ni wakambuta na I dhula mai na mataini ngauna na re menda na wakambuta na kena yanga na kena vinaka na I dhula. Ia ke tona sa dhula ke tau sa wakandina taka na kena yanga na kena vinaka e rauni o kaya ke waka senga na I dhula e senga ninda maru takatali tiko na mbula inda sami maru takatiko e na ngonongo wakambimbi ke waka inda waka sama takali stali na wika inda lako dhuruma na ngona senga I tekewu weitovi mai kina na COVID na kena songo na kena songo tu na takadaka da wakatambui na nonda weitose aki. Ia, ngai mi rawa ke dheo ia, e nangone sa lako mi kina na I dhula, se sa tekabu kina na kena bisoli a kina I dhula ni tatarovi ni COVID-19. Ko ngā ndutukuna, tu ke ngana nonda, ngā lala nindingi, ia, ero ni kai, ni kabinaka na I dhula ni COVID-19. Sipitongona wā, e na ruasinga vula kawana miniti. Ongo na programa Warotaki na Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulando mata San Francisco na Kilti Kenta Patamai.
Sera kataravangoni samai sivitongon na vai na rosanga bula ka 5 miniti na radio mbula ndo bata. Auna ve waka mbula tiko kina ve Melts, mbula vinaka Melts, vinaka na sema tiko mai na kavini kua, waka nui vinaka tiko ani veke mdrama na city, wakatela kina ve chone koroi tamana, dombula vinaka mai viti, mbula vinaka maramatau Irena tema, vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavini kua, au Diva mena dona singa ngome daroni mai vital nome beletana no mundo isongo ni aerobics mai San Rafael bula vinaka via vena no mitalitinga o tau Irena tema ve se misi rembebu na coal mining town mai Gippsland dombula vinaka na sema tiko mai Gippsland ne kavini koa bula vinaka ne latileta yo coming up wakambula talitinga vitali matikimbao vinaka wakalevu talei na sema tiko mai na 5 TV Road mai Kinoia, wakambula talitungani ve Dasha Hidden Blood, vinaka wakalevu na rebuke, Dasha, wakaduni vinaka tikuani na kavini kua, wakatelanga kina ve turanga tau, George TJ, congratulations, wakaduni vinaka, happy birthday, and all of the above, wakambula talitungani ve Semisi Rembevu, mbula vinaka di Wuki, wakaduni vinaka tikuani ve Kimdo na kavini kua, wakatelanga kina ve Peter Francis, vinaka na sema tikumai ve Kimdo Kede Sara, and border town mai Koroa, New South Wales, Australia. Vinaka wakalivu na sema tiko mai mataka tiko ni tusi tiverto mai Australia, mai New South Wales. Tema na sau vinaka wakalivu na sema tiko mai and kavini kua ia sana no numitali tinga ambu teina bula vinaka na teina sema tiko mai Concord and kabi vinaka ni kua don bula vinaka tau diri motokana wakatela kina vite vita longa ni masi vinaka wakalivu na sema tiko mai ne kabi ni kua wakambula tali tinga ni vechone vulawa ke liti ana koi bula vinaka liti bula vinaka Oscar Rala ke kimni ke de sara na wako loritiko and vetol ningo ni salo ni wako loritiko kina na kabi ni kua vinaka wakalivu na sema tiko mai kere tinga don't share, don't like and follow us. Ambura
Isando umbulubinaka. Dusang kay tukimay, endo benaka tu banggara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singgi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na tatakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasarangan nakaka na baga biti. Kito rongoda, nito kendo na stonda ulit kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liubori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na buana nanu. Boli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan na ngona, kare ang ngona binakandina. Ngay ndolo talanga ango na nondato boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena beibu no boleh kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania.
Namba ni telefoni vitu saiba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena fijikavastoppa@gmail.com. Yavalata, deo nangai velata e radio bulan dua vata. Wei talono te kina na bika membaleta na nondong bula, mai wei ira na kena dau mai na tambana ni bula so. Nasi, na puni wai. Promoda na bana kaloka na wei kabini tu city, e na wei to kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni Life Insurance, kanga niti kanda na kaiwiti Amerika. Ene kena semi na namulibu-libu Senegas, kita urani bukiiko. Girita mai na Empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. Ai, kemando bakando tunga mai witi, sa baka matalau na nomando kovati. Sa lemo na kemando tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata, red cow, wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo, gamay tutala na kenuribono kenambele. Pai, karek. Da boleh mai wei. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na Maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai wei? Na Maulimat wele. Dokona na nonda business na ngoli tau kei Amerika. Dau kusamai. Dau mai woli na Maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Radio Bulan Dua Vata, mekauti kenda vata mai. Mai San Francisco ki bura-bura. Sema mai ngai wase yani.
Ko toka nei tawi se roi arto mai. Ve baka maro tak tuka ni kina veki anda nei lau nandela i sea. Ko tamai kina nangona ni savotongo i tine ka 5 na miniti me 5 na kaloko. And nantangona wata ne kawi benaka ni moni tendendai ne ka tine ka vitu ni singa ni Vuloi Pirelli. Waka mbula tuka ani veki omni na singa i sea mabo tiko mai ne kawi ni kua. Ke ritunga ani ke o sea tunga ani na nanda wata. And ve kawi ni moni tike na waka rombuka mai na tolu ke na vitu na kaloko. O ni nando rede tuko mai ni ndo wakatangi taki tuka ani na i tukutuku ni Beiboli en dua na i tukutuku en tukutuku ni tuku ani ke tō rau ni Wokeke Muni and ken saumina no muni bil ni telefoni rautalanga ni Wokeke Muni and Smog Check membala te tuku na motoka ia gore rto en dua na kambani se na isongo mbeka rto wakatoka i tuku na SoCal na Amplify ia na ni kambani we wakatunga na PG&E se wakana we kambani liliwe tu and nonda bono wakambimi tungo and state of California ia ortona Amplifier tu tiko mai Southern California ia mai Los Angeles ertu tiko kina na kambani lewongo kartu wakai tabi sar tiko wakalewu and kena sangai menda bukei na kautamata mai na wasa Pasifika kanta sama iwa kei tiko e na wano libongo Amerika wakatala kena vira mai na we matani tu wakaisia tu webu ke sara wakalebu e na kena saumi na liba saumi talanga na rent ke wakai so era and tiko na nonre so na rent nonre so ni rent wakatala kena na kakana tu webu ke talitunga e na kakana ia koia kando mbitu ka ni kena na nombani taleboni ke wakao nindau wakamure tiko mai na nonta programa ina visinga ni na reida ni ndau mbiu ke tiko ani na non roto i tukutuku mbiu bata tiko ani ke ni tukutuku ni bebo lingorto na kambani ka wakatoka i tiko na Amplify ia erto bebo ke tiko ana vikava ia kandu na ka o waka samataka tingo na nungu waka na numa tiko na bebo ke so erto suli tiko na Amplify o waka samataka sara na vikai vital nota ki sara tiko waka lebu en senga walinga i California ngoi Amerika tō dhako and kena sa wakamenda sa toso tiko e nengo e nandua na i toso nandua na ngau na sana laki wakatambui kina na nonda na kena didi tiko na motoka ka senga ni didi e na liba ke wakai se waka tau mbeni sini tunga e sana wakatambui mo na waka didi motoka e nguni sala koe ana motoka kede e sana eado wana ngau na e sana tukuni mai wakalau taki me sana monan rebatanga na motoka waka liba era wakatoka i tiko era na electrical vehicles se na EV ke wakani nando rongo de tiko na EV e ana motoka didi ana liba se ngani nganderikina na benisini ia sabatiko ana i tostoso ni ngauna kanda sa tostiki nango ko ngone ana ngonongo na matanitu lebu Amerika esa biuta tiko mai na i wakasala ke waka indua ke anda se sobe ke anda e ranreba taka tiko na motoka i tiko ngai sona na kambani ni motoka i tiko nga na brand e na model ni motoka e rasa didi ke waka rasa didi tiko e na liba o i roia ke waka kamanda ke waka indua tiko na nomo motoka na Jeep Wrangler o ngai wolia wali tunga e mbakiongo and it's electrical na Jeep Wrangler mbale tango indua vera na motoka ka tiko e na i kobu ngo ka tukuna tiko mai na matinitu ke waka indua i kobulienda na motoka it's an EV, say electrical vehicle duwi rongonongo na Jeep Wrangler kona yambakiongo bambuta 2022 2023 ka sa tiko bombuli tiko nengo en solibi kona matinitu lebo Amerika e vitu na undolu 500 7,500 en somi kemuni talikina ke wakao nivulia en dona motoka wango yang ke waka samataka tiko 7,500 tamani lavu lebu ia mungai taka na ngonongo na isoni motoka na electrical vehicles ina motoka e radidi tiko na liba e sa watali tunga ia na kenri sawe koia e soli tiko kina na matinitu na matangali labu wango me rauni na biwa kongeti tiko weekenda menda wolia na motoka ka sa didi wakitiko e na liba ka sa
Abalati tiko ena liba-liba, e ana vanua enda sa tosa tiko kina na ngonogo, sangai tiko nga ana vivu ke mai na matani tu levo Amerika, ia senga tiko ni se matata na e tiko talenga na vivu ke kasoli tiko na count na nivosotiao na state, ndui na state, e ndui na kai tiko kina se na lawa e kabudi tiko kina na vikawa angoa ke baka ndona no motoka mo saboli endo na motoka waka liba-liba, motoka liba-liba mbeka, motoka liba-liba ngoa na ilawa na soli talani viko. O se senga ni tora rau tiko e vida na ilawa e solia na state of California waindua ka woli endo na nona motoka liba-liba, of course na Tesla e o ka tiko kinai, Tesla kena so tale na kambani wa kana jeep ko tuko na tiko niya. Ia, ena gai tuku ni sana toso tiko na ngauna, sana toso dhake tali tiko nga na wili ni kambani ni motoka, na model, na make of the vehicles, kara sana wakaliba-liba takitiko. E sana gai ayon vital no itiko na ngonongo, e senga tiko ni se matata, ke wakai sa solia mai na matani tu na vivu ke ana vitu no ndolo lima na rau, se na incentive, na vikai so me na wakaungeti kenda tu, ke waka menda wolia, indo na motoka liba-liba, e senga tiko ni se matata, en wakadhaba ke wakai sa solia mai na matani tu na vitu no ndolo lima na rau, ana solia talanga mai vikenda na state, na vibuke e tiko se na vikai so waka me wakatoka i tiko yana incentives vike anda menda woli motoka liba-liba se senga yana vanua se senga tiko ni se matata ia ngai waka samatanga ke waka mo me woli ando na me soma mai na matani tu levo Amerika vito no dolo lima na rau te anga i tiko taninga na levo ni lavo e na solia mai viko na somi ko mai kina na state of California, sana punto ni labo binaka toko ya, waka bimbini da kila tiko ke waka sana tosti nga ngauna, en tuku nga mai kila na nomu deposit sena down payment mo bolia kinen dona motoka na via vida, tolu non dolu, lima non dolu mbeka, saroni ko bolia kinen dona nomu motoka liba-liba, gai waka samataka na labo na solilu istala me viko na matinitu ke na state of California. So nga naka, menda na waka samataka tiko, menda na yandra vitiko kina, menda da waka samataka tiko ni sa tos tiko ngoa na ngauna, go with the times, koea ke waka o tiko mbeka na ituwa-tuwa o eo na mbaki mai ngoa mo sana pule talintona nungu motoka wou, dena vinaka me sana watiko yana no to waka sama, to sa tiko wu waka nananu taka tiko yani na motoka liba-liba, me to sana tiko wu woli motoka liba-liba, baleta na motoka, didi tingo yana beni sini, sana lako tiko ngango, sana leiwoti yani ka sana senga ni rawa, waka lawa me tōna nrewa takatale na motoka didi tiko e na beni sini. So ngana kāmenta tō wakana numa tiko e na kena sa tosa tiko na ngaunai. Ronondolu rosa ka pula katolu, levu sarna ka mai veve sau tiko, levu na ka wawou, na technology e na ngaunango. Sa wanga yang e vātale au kenda tō me tō, ke tō vital no takatiko na mbongi. We have to keep up with the times na veve sau lako tiko ngo. Waka samataka matanga na nomu boli taleboni ni o boli taleboni na walili tiko nga o kilaro ni ko ni o sena ngai boli angana taleboni sena totolo tiko na kena nomu waka nga takala kalau nga sana le mber-mberai. Chibi, chibi, radia,
Warden roka ni vanua wata. Yana mata seren da rongo de tugani na kavini kua wudu ni keche. Sa mai voto kina goe tolu na miniti me lima na kaloko na radio mbulando vata wakambula tali tugani vi kamne na sema tiku mai na kavini kua ni mbula ni mata vinaka mai wakanuni vinaka tiko ni totoka tu na nraki se venga na vano ni sema tiku mai kina na kavi vinaka ni moni tende ndai wiki to tu city na bebo no tali so wakanuni vinaka ni rongo vinaka tugani na mbeo liwa ni radio mbulando vata na kavi vinaka ni kua kono via wakambula tiko ana sera kataravango ve toranga nei tā api meleki sena mbao ndo mbula vinaka mai Richmond wakatanga kina ve Yuda wakolo ni mbula vinaka tukiti ve sikula wakanuni vinaka tukani ve kimanrau vinaka wakalebu na vena numi tiko mai kono via wakambula talitanga ve mele koto mbula vinaka mele wakanuni vinaka tukani ana singani kua wakambula talitanga ve teri tuimanu vinaka wakalebu teri na sema tiko mai mbula vinaka wasuni matuku wakanuni vinaka talitangani vi kimdo mai mbua ka wakatanga kina vi laveti mbali suba. Mbula vinaka yanu wakanuni vinaka talitangani vi kimdo mai Australia wakatanga kina vi nakamu mbula vinaka Milienda Veta dombula mai Santa Rosa mbula vinaka ratu isikeli tambaka udhoro wakatanga kina vi Neila Chile Tanda Veta wakanuni vinaka tikani vi kimdo beba no eso ndo siama tiku me kina na kavini kua o nui takani na ilutu tiku ni tavi dhavanga ngaravi tiku na kavini kua na vi sereso wakatanga tikani na radio mbulando vata. Nongundi na
sana laki Vekoya kona numa ko sana ningia meno Muvaka mau Kama yoti Nina mwilolo mani komilti ya Kivai koya kona numa kandiniya Lembuna mendrau na vau Uninong milti ya Samotaki na mamarau Sai kotau dua au kila Senga endua rolerua Au nalang dua emositia Dinonggundina sama Sai kotau dua au kila Senga endua rolerua Au nalang dua emositia Nonggundina sama Sai kotau dua au kila Senga endua rolerua Au nalang dua emositia Ninonggundina sama Sai kotau dua au kila Senga endua rolerua Au nalang dua emositia Nonggundina sama Sai kotau dua au kila Senga endua rolerua Isando bulu binaka. Dosen kay toki mai, endo binaka tu banggara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May bako tumuli ang madoni turtana dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakakana wagabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda bulita kikenda to kakana. Iyo na Fiji Cover Store. Ito ka sarang ilibori na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na voka nananu. Woli te tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangana ngona kareang ngona binakandina. Kay indolo bo talangango na nondato boutique. E politiki na naisulu kanta kilaita ni kina daga nilinga karang isoli mo ilaloma. Wei kiamo ni mai Pennsylvania kina veibu no wale kata. Erau talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani taliboni vitu saiba vitu wadi orua vitu diwa vitu ono se vandu lima tolu saiba vitu diwa rua vitu tolu se email kina FijiCoverStorePA@gmail.com. Senga, esan dondi na marau kina boga vingile wo wakila. Balata? Kesa mani ka vivi na nongumbula ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati ni lavun reng. Balata ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu tuwa katabia. Sa tumu mantanga na numun ranga isenga tu naman tu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawa nindu na nongu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance kanga niti kenda vinaka na itoke kanda sama ivoga tiko ngoya Amerika. Rawa sar na boga leo fomo. Text mai kina vasa iwa walu vandua, tolu walu lima, en a kena tuku matelalai.
nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bungu lulu be kemandawe California. Veima mani ruene kavi kina tolu ene singalewu ni lotilewu be kemandawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Endona mate kuniti wale bebe kenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana baya tini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna mate na hepatitis B. Ongo libu dhaki na kenara ni betobi sena tobi kuna mate ni navengada se liver cancer. Endende mendo kila kesa tebi kwentiko. Me bakani se musoti ni kene bakatakele kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 52 ono vitu va 51 sesi kobana nondo to website www.sfhepbfree.org. Radio Mbulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wose yani. Sabolai
Tomo i veva kamaro taktiko ni ave kanda na sabuni ndelai lamai and a radio mbulando vata ko tomo kina nangona de sa sivetangona 5 and a tini ka tolu na miniti kenda wakikamni na singai sema vo talitiko mai ken nandua tale na no de wasini ngona na kavini ko mbulavenaka Craig mbulavenaka neighbor ngo ke to ve vola katitunga ke na turanga nango turanga weka kai sema tiko mai na kavini ko ndo mbulavenaka mai Fremont mai Newark wakanuni venaka tigani vikimdo and na kavini ko Vikam nina singe sema vo tiko mai kena nanda wata watongo na radio mbulando wata vi singa ndo vida tiko na programo ndo mai tawana tiko na nande wasiningo na watongo mai na tolu kena vito na kaloko. Ia keba kao ni ndo the lata senga na lenga o yana kai tali tiko kena na nanda wata watongo se ronyo kai na technology na ngonongo sa rawa ni o ninge sa rawa tali na ngonanga o ninga lala kina rawa ni o ni scroll sombunga kena vi programo iso ndo mbitiko yani na radio mbulando wata Dua talenga nangoni sale rauni uni nangai saraba tiko kina na viporokara miso o ya keba kau ni sikowayani na nito YouTube channel Radio Mbulando Vata na YouTube o kilani bunga bikanda da sa kilatu na YouTube and do lako kina menda bakasangarana bikai so na bakamadala so leusar na video ndo mbutu na YouTube channel Radio Mbulando Vata ya na nito YouTube channel keba kau ni na ngolkina ni nangai dure da kina na viporokara miso and rongodi tiko na visinga and do limbutiko kina nito YouTube channel Rona programo ko suriti ke muni mo ningai saraba ningai rongoda o yan do tiko na programo ndo rongodi tiko na be kabini lutu lebu rondo mai betal no tiko kenonga sinivuli Polangereti o rauni kai ni sanga nindua sanga ni kelai Polangereti weekend na ito okay yeah Dona kana ranu kana wealth of information itu wana turangango na nona kilaka sorongona ke wakanda wakasama taga wakatitombo tono via mandua talio kenda tona itu ke kenda tona ke vitindina ni to levus ani wakame bobo onde atungana nonda to kilana ve kai so member letter na ve veia sana na vitikina na ve matangali vosa ko ya o mandanga ngai mai wakamureti na non robe talano ana ve kavini lotu levu au sangi torara kina ve ki tome kandavu ando mandanga na sana i kandavu tolu sanga bulu wakandu tu na vosa wakanga takitiko ana nito ya sano kandavu au kila wakatal tinga kina mai ni tasiri do talanga kava ya tolu sanga bulu na vosa dio tarongi Io kito mai ono bulia ravuni nangara wambea ono kandavu ia ndo tarongi mai onge ndo wakami undo mandu atale ni so era vos tiko bakandavu nge ndo tarongi mai vio iko kilana da portu vital no tiko undo reisar ni wakami uvile da kitu na kengwire rai ni usenga tu ni kila na so era vital no tiko na vosa bakandavu ia au senga tu ni kila na kai vital no tiko mbale tongonea ia nangona au sange mi rongo da tiko kina na none wakamadalo Polangereti o sange torara tikina oi saruta ndongane sana tolu sanga bulu wakandu tu na vosa wakanga tiko na ndone sana ko kito mai ono kito ndo kila sange tumba da mai usando rongo da tungani do kena kito au kenda to wakae waka mbautunga na nito i vosa na vos kito wakanga taka na imbali ngani vosa dangai roni da kai kina ni kenda to me kandavu na sano kandavu baleta ni wakai ndo malu tu na ni tu vosa iyo ai vatu yana ni tu imbali ni vosa mai kandavu wikito manda me ono i livu na vosa wakanga takitunga kina na vosa wakambau ia do tale na kau ulida na nongo wakamureti ko mai na non robe tala no tiko tupe ki ngasini vuli Polangereti ni da tukuna tiko mantanga na vosa wakambau da tukuna tiko mantanga na vosa wakambau ingo sanongo na kirondo vimba tiko kino mi vale ni da tukuna nita oyo na kimbau ngorna ni to vosa asan da tukuna ni vitalia sarang dio kimbau seng tingan dio kila na vosa wakaviti ia naka ni vimbato nga wako viotini iyo sange mitura ra tiko ni wakamadala taga tiko ngasini vuli ni
ke lana do toka na tala no ambalavu, do toka na wakamathala ambalavu, tala no taka tiko koe na wuna kanda do tuku na tiko kina na vosa wakambau, ia when in reality, tiko ngā na vosa wakawiti raramba, kanda sami wakaenga taka tiko e na vosa wakawiti raramba. So ngana ka, koe ana wuna au sureti ke mni kina, ngo sa tuku na tiko vero nonongo ngone lewa, ke la ni sami indende tiko na mbule mirika, sa wakame sa no ke na vosa taki wawaranda, wakame sa kanietu na kokoroiti na nonda tō vosa. Ando sureti, o santo kai tiko vero nongone, nrorongoda tiko na porokaramu, do mitiko ani na YouTube channel, kara do mai wakamathala tiko ki na Polangereti, memba leta na nonda vosa, na vikai so. E dono menda ki la, menda bital no taka tiko, mba leta ke wakai senga, ke wakai tō senga ni, tō senga tiko mandanga ni ki la, lewu na kau kenda tō, tamba wata ki au, ngai wakadhawa na dhawa e sa ngai wowe kenda tō mito ngai wakandeo taka virto na ngoane virto na maku e ndu tiko na mbula wakaloloma ke wakai mito wakasama taka ke wakai tō senga ni ngangaroni kina tō yandre en ravi kina ndu tali na porokaramu ndo rongodi tali tunga en radio mbula ndo wata ngo ngai mai sebu tunga ni porokaramu na madhauru sa wati na vea kavi ni wakarombuka ndo rongodi tukina ia me wakani na ndrendre moni na scroll sombo ni wakamure sombo na porokaramu e na wakaromboka koe asa andu mbitu ngani kina na YouTube channel na wakailavo e na wakaromboka. Wakailavo e na wakaromboka sureti kimni ningai lei rongoda na nonrobe tala noa tupe wata ke Mr. Semi Tukana na turanga katau ia wutaka na Sole Fiji ka o ke la nina vivu ke sarawakalivu we kenda tau senga tiko ni do kararawi kenda tau na maroro i lavo. Do tala porokaramu vina koia ia e watiko ia na vikai so e na mai lewe tiko ni nonda wata na radio mbula ndo wata ka ndo ke reke mni tiko kina ke wakau ni singa i seama wau mai nge wa sea tiko ia ni na nonda wata ngo follow us and like us on Instagram ke na YouTube channel me vingo na ke ndo rongo di kina na porokaramu ni nando reida tiko e na nomoni notifications ni lako tiko ia ni na vikai so e mai tawana tiko na nonda wata ngo na radio mbula ndo wata. Sa mai siwa tonga na 5 na 2 miniti o sureti kimni e na dona ngona leka ngango menda mai ronga da wata tiko nei rongo mai wal ni songo me wakaindo veto koni tiko kina na Maoli Mat e na Montgomery Drive mai Santa Rosa. E na ngona mantanga ngona ve wakambula tiko kina ve Arvin na Ryan. Bula vinaka Arvin, vinaka na sema tiko mai na kavini kua. Bula vinaka Meme Evans, bula vinaka my sister, wakanundi vinaka tiko yani e na singa levu ni kua ve kimdo mai Haywood. Wakatalanga kina ve kimdo mai Australia, ndo bula vinaka Yanu la ve timbali suva. Wakambula talitangani ve sista, lani eta taki ve kata, wakanundi vinaka tiko e na wukuni wakawakarau ke na nonda tō songo e na moni madhaungo. Wakanundi vinaka talitunga yani ve kimdo mai Newark, Greg Philip O'Connor, ndro bula vinaka na ve Otini, bula vinaka tukiti ve Sikula, wakanundi vinaka tiko yani ve kimdo. E mosi na sivi, vinaka wakalevo na sema tiko mai na kavini kua, kauna ve wakambula talitunga yani ve Apimeleki Senambau, Yuda Wakolo ke kimni ke the sarna venga ravi tiko, e na ve vanua ni venga ravi, o ni venga ravi tiko kina sena longa ni udavanga, o ni vili ni tiko kina na kavini kua, ni bula vinaka. Ladies and gentlemen, I'm your
o gona rongo manuvali songo nei Maolimat. 155 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Matainga ni rongo, i rongo mai wali songo e nei kawi ni kua me wakai veto koni tiko kina na Maolimat na vea kawi. Ngo me maleta tungana veisu re te raramba kina ndua na non the sota wata na Marama e California. Senga walangi California ni sureti tiko kina na Marama mai na vei state taliso e senga ni ndua na ka e roni tuku ne ke senga ni Vitalia se mani mata lotu dava se na nduindu wakamauta ia e senga ni dona ka e Lavaki wakawongana $5,000 na nominee registration fee we ke mani oni na via mai wakaitawi tiku kena senga ni wakaitawi ni ngole mai mai sota erto sa wakarota ke tiko na leo ni komiti karato mbiuta wata tiko na nonda sota sena retreat rongo na vi porokaramu iso kana ngani tike anda tiko butiko na wakakawi na kawi ni wakarombuka sarangango ka wakatelinga kina na wakarawai na porokaramu na ngai singa wakarawai to dhoko yo sendola tiko na wakaleo fomu we kimunio ni na via ngole tiko yani we sureti raramba tiko menta ngole yani na Marama Kevin da laki sota da vekilai da veiwa se taka na vekai tu e rauni da na vewu ke taka tiko kina na non te tostos e na veisinga se mani songo lotu dhava na ulutanga tiko ni non da retreat se na sota e na moni madhango e watikungo step it up, leave it out. Your faith founded in love. Meo tokaro takataloia. Step it up, leave it out. Your faith founded in love. Kalawa dhake, kalawa yani, kambula taka. Na nomu wakamauta me teitiko ena loloma. Ena nonda ulutanga tiko, sene kau tiko ni nonda sota, sena retreat, ena moni madhao sarangango, wakarombuka na wakakawi, ke na wakarawai, na ngono ni sana somo tiko mekina, na nomoni $5,000, na registration fee, sana ngai rauni na wakamatata taki ane wekimni, na ituba ke the sara me maleta na singa wakarombuka, na kawi ni wakarombuka, ke na wakarawai erto sa wakarotaka tiko na leo ni komiti karto mbiuta wata tiko na songongo na oira merna mai wasara na mai wakaitawi tiko ke na weka ke desara kana leo tiko ni nonta porokaramu e na singa ruango na porokaramu singa ruango au rede tiko na $5,000 menda soma me na webu ke tiko se na registration fee e senga sartinga ni vera rau na nonda registration fees e na $5,000 a ke na weka erto wakarotaka tiko na Marama karto leo tiko ni komiti ana kena didi waki tiko na non the retreat rongo na pakisawati o kelani a wakatoka i tiko na Women of Faith wakaiduri e Petaluma and a veterans hall e Petaluma iango na wakaiduri tiko and 5 va 72 Freeport Boulevard 5401 Freeport Boulevard Sacramento and ngai mbiutali tiko ngai ani na tikinduango wa sa mbiuta o tiani na madhao sawati na ngai mbiutali tiko yani and kawi ni kua me na rara tinga be kianta be wakana numi tiko ngai ani na nonda songongo na nonda retreat na wakaiduri tiko tiko na wakarombuka kawi na wakarombuka na ka rua sangabulu kandua ni singa ni Aprili ke na singa wakarawai tu dhoko ni ka rua sangabulu ka rua ni singa keremoni ke vei tukutuku ni takatunga yani ni ngole mai wakitokani wakavetinani veitumbuni veitadhini dalaki sota da vei maliwai da vei turulinga takawata tiko na non te tostoso step it up, leave it out. Your faith founded in love. Kalawa dhake, kalawa yani, kambula taka tiko na nomu wakambauta me te ana lalama. Ana nonda i tukutuku me mbaliti kenta na Marama e na moni madhao sarangango. Tukutuku katarawa, gona veisureti raramba tinga veisureti raramba me mbaleta tiko na Honor Foundation Seafood Banquet. Honor Foundation Seafood Banquet e na wakaidhuri tiko na ikatinika tolu ni singa ni vulo mei, vula sarangameongo, ruana kaloko ni singa levu kina vitu na kaloko. And ya kabi. E na wakaidhuri tiko na Dhiwa, Ross Valley Drive, San Rafael, $200 na isauni wakaikabi ongo se na Seafood Banquet, o nisa na rireindau rongo da tiko mbeka na vika so, erto wakaidhora tiko se na usutu, ne non rito sa sanga tiko ni komuni lava na Honor Foundation USA, ngo membaleta tiko nga na non wakaiaya taki tiko na ngoni vuli, e na tinikandua na korni vuli ane sano kandavu. Karto sa tiko na se didi wakitiko se tiko taki tiko mengo e na vida na mbaki sa o tingo sa
vida tiko ni ambaki ni nonreto benga rabitiko ngona sangai teka vukina e ambaleta tinga na kornivuli ana tikina ono yango e sambaleta na tinikan dona kornivuli ana sano kandabu ka ngoronga dara tiko na itukutunga utura tiko ni sasanga tiko na Honor Foundation USA merna menangai toso taleani wakatiti tiko yani na bebu ke ongo ke na vea sana taliso vira ke de na ngoni buli karavuli tu mai vanua ravuli tu mai na koro rani na bebu ke sartiko bakalibo ngo ke ni mbale ya ke bakao ninga lala na singa ngo se senga e rawanga ni na wako tu mai na nomni dau ke bakai o nivi na kati dona ka mo ni na bebu ke kina sa wakongeti na elomuni ni rau ni na wako tatali tunga mai na nomni dau membaleta na sasanga yang ongo karawa ni kaivena kina ngonongo sa leutu na ngoni sala ni wako i lavo na Cash App na Venmo na Zelle ka wakatel nga kina na Messenger payment ranio ni na wako tamai vero na lewe rua ana sa koroi tamana vitu saiba vitu rua walu rua saiba tolu vitu se ndi vimba mbolambiu e na va saiba walu vitu lima tolu vitu rua tolu. Biu tali tungai na nonro nampa ni tali buani sena tikin duongo e sa biu tali tungai ani ke na nonda irongo mai bangli songo e na nonda watawatongo na radio Bulandua Vata. Facebook, kartona mai bakai tavi tiko kina o le pani buni turanga sera mai angiri kei anasa koroi tamana. O te oti ngani tukutuku e nei ronga mai wali songo e nei kabini kua me baleta tiko ngana singa kei te lebu. Resire tira ramba tiko na singa kei te lebu dena ni se vole na ngauna ngono binaka ni waka rau me waka ruta ki tūnei bondo na bekai so na reliva wakatelanga kina na kia na vital nota ki tiko na vanua me tūla ki waka i dhili kina. E na wakaidori tiko mai Hawaii, lai Hawaii and na wakarowai ni karua ni singa ni vula September. Wakarowai ni karua ni singa ni vula September. Go endua na singa vinaka, ngono vinaka ni nonda tonga ande. Sa mai wala tonga Vili News, anda Vili New tonga. Go endua na ngono vinaka ni ngande. Se lewu tiko na ngona me tōna wakarota ki kenda tau tiko yani kina. We kim dona leo ni vei songo e so. Se ngai na wudi tiko mbeka na nomundo i songo. Se sa teko wutaki. Dhaba mbeka na nomundo i tuba. O wambauta na i songo kevi tiko na kene naki usutu tiko ni kena ndau mai tau e abutaki ndo ni songo e ana sasanga mbeka ni komuni lavo se na sasanga ni nonda sanga amenda na vivu ke ani vera mai vanua go endo na wata karao ni na mai kadewa ke ani kena na mundu i tukutuku ni sasanga na i songo thaba ngao ni lewe ana tiko ni wakotanga mai na mundu i tukutuku ki ve iau una vuninda kua e na Facebook se na Messenger ngango na Radio Bulandua Vata rau talangani ni wako mai vitu pe Pax Melts na novo e ana no na Facebook page se ni wako talanga mai vitale matakimbau e ana no na Facebook page talangana no na Messenger me rau ni keto mai vivo ke tuka ni kina gona ngoni sala ro ni keto na vivo ke ni kina na Radio Bulandua Vata ke na maoli mat e na kia na wakatete tiko na tukutuku ni na mundu sasanga samai botonga rusanga vulu ka 5 na miniti me ono na kaloko e na Radio Bulandua Vata nonda Vale ni songo, na rongo mai vale ni songo, e na vito koni ni maoli mat. Nai rongo, mai na wali songo nei maoli mat, e na Radio Bulandua Vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Ia na sera katarava no vea wakambula tuka ni kena ve misa ele mat te wakaloloma. Nimbula vinaka misaele vinaka wakalevu na sema tiko mai nei kavi ni kua. Ve wakambula tiko ani ve kamni ke sarna toranga ke na dorbo. O ni dhaka wakora tiko ngore mai a dhata. Ndombula vinaka mai a dhata. Au ve wakambula talitunga ve kimdo mai na kuni mai mbanga. Vinaka wakalevu na ndau sema tiko mai na ve singa wakanuni vinaka tiko ani ndo talambeka na singa ni siwa ni kua. Ndombula vinaka. Ungai tora tiko na singa na madha sa oti na noanga o girongo tiko no gikila tiko ni rosanga bolu ka 5 ngana miniti na bondo fiber mai navua kimbanga e wakanga kito vital no tiko the best of both worlds dali tiko me na kor wakanga e mbera tal na nonda bondo bas tiko beka me nandawa i suba
tona liu tale na vondo hanga tiko mai mbenga arto liu tale mi na worto mi voli rua sanga vulu ka 5 ngana miniti Io konga nea au sanga i tora rau kina na dawa i liu tikina veira na nongu kai mai mbenga sa dingi taka tiko ira merzala ngara li tinga i mbenga mbale tonga nea waka ngara tunga i tauni ia tiko me na koro senga tu na mbili so mi mai na koro na siwa na mbula waka na koro o tiaranga i rosanga vulu ka 5 ngana miniti ra lago mai na vua na mai voli ani kina na vekai so e rangandreva e na mbula waka tauni mbega rodi ukai ai koia waka nuni venaka tukani ve kimdo mai mbega na kawini kua waka mbula talitunga ani ve ruthi levu kai diwa venaka waka levu na sema tiko mai na kawini kua mbula venaka lani eta take ve kata waka nuni venaka tiko ani na vukuni waka rau tiko kina moni madhango mbula venaka Arvin na Ryan wakatela kina ve Meme Evans ke la ve timbali suba ke kimdo ke vesarna sema tiko ngori mai niwak waka nuni venaka tiko ni ranga venaka tiko ani na bio liwa di radio Bulando Wata.
Sawa kusikusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maoli mat. Ele taka kina endona nito pakataka kana lailai. Yo le uku taka pakatotolo. Ni bernirto yadea ni nabulangi. Oi, o dea bakasanga. Erto bakasanga telanga orato. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Esen nita so manakena bakanga takina olo. Oi, okay. Binaksaraman da kilatiko. Maoli Mart, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitartara sarani kinanaba ni telefoni 12525 Vitutolu 58 ena kena itugutugu matalalai. Nungu chisu nungu badua. Dorongode na vima maniono kina vitu ena kawani bugululu ve kemudawe California. Vima mani ruane kavi kina tolu ena singalewu ni lotelewu ve kemudawe viti. Ewarotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongode na Radio Bulando Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Isando bulubinaka. Dosan gay tukimay? Endo benaka tu banggara? Iyo, ni bula binaka. Kito singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turta na dadaka na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista ka saranga nakaka na wakabiti. Kito rongoda, nito kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liugori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai wakaboleka ka waka se utaka na wana nanu. Woli te kitukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele, yado kina chase ni gunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona kareang ngona binakadina. Ngay indolo mo talangango na Nondato Boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemoni mai Pennsylvania, kena vebu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando woli. Yana Fiji Cover Store LLC,
100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Number di telefoni Vitu Seba Vitu, Wadi Rua Vitu Diwa Vitu Ono, Se Wandu Lima Tolu Seba Vitu, Diwa Rua Vitu Tolu, Se email kina fijicavastore@gmail.com. Na nonda biti, ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena ya kabini lotule, ve mundo e Amerika. Tini karuana kaloko, ena singale buli baka romboka, ve mundo mai viti. Ena radio bulan tua bata, San Francisco me kauti kenda bata. Buke, ena kena semi na libo Senegas, kita urani buke iko. Girita mai na Empower ena ono rua ono saiba, saiban dua liwa ono. Radio Bulan Dua Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. When
Mai veratona seando moni o ia kua ni lei dende and radio mbula ndo vata wakambula tiko ari vikim do na senge sema vo tiko mai na kavi ni kua ni mbula ni mata vinaka mai mai voto ko e 5 miniti me ono na kaloko and on the wasiningo na vata and na kavi ni kua vikim do na senge sema vo tiko mai kere kere ndu tiko na like follow us kere ninge wasiato ngai ani na nonda vata vatongo do makasara ke rautal ngani ninge sikova ani na neto YouTube channel o ana radio mbula ndo vata YouTube gai muriki to talitunga kena follow us and subscribe to our YouTube channel and vivu ke saratiko bakalevu and kena sangai tinga me bakatete tiko yani na nonda vata vatongo na radio mbulando vata kove bakambula tiko kena virau lewe ruana marama ro andu tiko bole ke Amerika na andonango na balavu ke to mai beki lai vinaka sara e nangonango ro sa tiko bole mai bono levu indui tiko mai sabu endua esale toka sartonga e nandua na anu lala ka ubambota e tiko mbeka mai na e asa ani vaya wakai ngamea dona e sana vaya anu itaka ni nandua na singa e rau na talanoa mai na marama e ruango bula vinaka anti to rika ului viti waka nui vinaka tiko e ani na wuku ni tavi soe ngaravi tiko mai sawasawa e ne kavi ni kua wakatelinga kina ve rusula muretini bula vinaka rus waka nui tiko ni nandua na singa rau ni to mai talanoa kino vambota ni rana via rongoava tiko na tiko boli tiko ngoe Amerika kena via se vuruvuru tali so na italanoa ni nomun rosali sutale rosale toia butaka tali tiko se tomani tiko mbeka na vika so e sasanga taki na nomun rau tiko boli ni Amerika ka salito mani tali tiko na vika so na nomun rosa tiko boli ngori mai viti ka vambota ni romaro taka tiko na nomun rosale tiko tali tiko ngori ko nga ya unu taka ni nandua na singa rau ni tona mai vita talanoa tiko ya ni vita talanoa tali tiko e na vata vatongo na radio mbulando vata ka ukila ni na beba kunge tiki na vunga sara ka ukila talangani na beba kararama taki tiko ke na vunga bekenda wambota ni vunga bekenda enda mai tungo Amerika se valangi ka tiko mbeka ngana itubu me nandua na singa tona lisu tale ukila ni vunga bekenda toe vatiko ya so mbeka na tiko na itubu ni Auna dua na ngona sana oti mbeka na dhaka sana ngai nungu dhaka tunga na ngande me usana wawo kitu lako viti le somai viti Amerika se na se buru tali so why not senga nindo na kai rendre ya kongone au kilani na vivo ke sarakino vakalevo ke vakamenda na mai vitala noa ke ira na samai tobole na mbula ivalangi e na dona ngona balabu sara o dia sarangai lesu taleani viti kasarli maro taktiko na mbula mai viti au wakanui tiko ya. Yeah, dona isongo kartobe toko ni talitunga e na radio mbulando vata na kena mai kadhiwa kitiko ya ni na vitukutuko iso na bingara vituko ya ni na radio mbulando vata dona isongo ngo na Hep Be Free SF Hep Be Free sana San Francisco Hepatitis Be Free o ni na rongo tiko na non ritukutuko ni do kadhiwa kitiko ya ni wakabida tiko e na Vea ua, e na nonda ngona vata tiko na vea kavi, kandau mbiu talitunga ni na radio mbulando vata na nonda Facebook page. En dua na sasanga yanga ka sasanga mbimbi erto mai waka idora tiko ngo na isongo na SF na San Francisco Hepatitis B Free, ke na Peninsula Healthcare District. Erto mai dua vata tiko ke na Centers for Disease Control and Prevention, se na CDC, dandorongo tu na CDC. Erto mai dua vata tiko ke na waka na nanu ke na i waka sala e soli tiko mai na Center for Disease Control ya na ken bimbi menda na lakindi kevi o kenda kede na baki tini kawalu kalakodake. All adults ages 18 and above for hepatitis B. Menda lindi kevi e na mationgo na hepatitis B. Ronga de menak sarti kongo e senga ni dona kai so mikina keva ka moni lako yani ni laki kerea bibu ni wai ni ngole ni balimbula bikim ni na senga ni tiko na nomoni primary doctors Rauni ni ngolenga ni balimbula ni leki wakatarongi rato I vena vanua e rauni unandi kevi kina where can I get tested for hepatitis B? I would like to get that test. E senga ni ndona kai na saumi kina. Koia ya na sasanga bimbi sasanga yanga karto baka edora tikongo na isongo na SF Hep B Free
San Francisco Hepatitis B Free, kena Peninsula Healthcare District, wakatalanga kena na US Centers for Disease Control and Prevention. Na nora tui wakasala tiko ya, menda lako ya ninda laki ndikebi o kenda kedene baki tini kawalu ka lako dake memba leta na mationgo na hepatitis B. Dhawas armanda na hepatitis B, dona singa arto me vital no kino rona lewe rua karo didi wakatiko sero liuta katiko na sasangongo and SF Hep B Free o lena ke na duatale na turangarto me vital no tiko ke tupe and hepatitis B. Ya da sando rongoda tu. Ya, dan dorong ada talitunga na mate na kana mate ni ngada-ngada, dan dorong ada talitunga na mate ni ngada-ngada. Ya, go na hepatitis B, ke pakai senga ni solibi kanta na kena idula, senda senga ni ngunuba na kena buani kau, ke pakai sa tiko bi kenda, en rawa ni na laki buki me liver cancer. Na cancer ni liver, which is deadly. Nangone sandana lei tobi cancer kina ya isana senga ni rau ni dona kaya dhaka. Senga tal ni rau ni tona lisu tale mai na bonoa ya ai. Koya mbimbi kina na hepatitis B, rau ni dona mbula batakai tiko, mena laki inda kadibi ngone laki dava sarti kina nandambula, ya roni ndambula tiko roni kia pakai inda ngunu batiko na kena buani kau en senga nindo na kena lenga. Ya na ka mbimbi kina menda lako ya ninda laki ndikebi, waka dina takitiko, o waka wili ka tonga ni ngona i tukutuko ya tiko mai virto, sena press release, ka bimbi mena mai wasi tiko ya ni, an estimated 81,000 Bay Area residents have chronic hepatitis B. And then I really lebu walu sanga bulukan dua na undolo na leni banua wakitiko and a Bay Area have chronic hepatitis B, a disease that makes those infected 100 times more likely to develop liver cancer. Yet 2/3 of those infected are unaware due to low rates of screening and little to no symptoms at all. Yana kai waka domambula kina na matiango ni senga ni tu endua na kene waka takile kila sena symptoms menda kila kina sato bio tiko na hepatitis B. As a result, hundreds of Bay Area residents are dying from this preventable disease each year. Ubia takarua takatalanga ya. Endrau waka ndrau na leo ni banua to waka tiko ngoe na Bay Area saramati tiko na biambaki mai na matengo na kena tobira na matengo na liver cancer yo ya bu mai na hepatitis B. Tobi kenda toba kadava na hepatitis B and ndona ngona river mbita kini ndewa and nonda beya do bimbaka ya na non rutiko bat ndona tangani se tangani ya lewa ya ndona ngona ya river mbita kime kino ya ngo sange tukuni ni ndewa mai be tinani ngone kibe ngone ke baka endua sa tiko bimbitiko se endua se ngone leo tu ngai tobi ko na hepatitis B sembera tiko ni torana kena idula se ngonuba tiko na kena boni kau ngai laki wakalubeni na rawa ni na wakandewa ngone sana ndewa saranga ngone na mateo ya na hepatitis B ke wakai senga ni ngarabi na ngone sembera kina ni wakalubeni au nuitaka ni sanda na tora tiko ya na rongoda wakasamataka kadakataka to dakataka wakadava to kutikenda to yandi ke wakatu samba kitinika walu sesibia metola kindikevi and amatengo na hepatitis B sangani somi wakandomambula ni ke wakai tobio tiko mandangango rauni sa tobio tiko na hepatitis B yo sanga tiko niu kila mandangao ya wakate kiau that I do have hepatitis B karao ni unangai wakandewa kina nongo matapu wale yana kai bimbi tiko kina na nonda to metuto rabakan bimbi na Mationgo, Nduongo, California State Treasurer. Fiona Ma, who is chronically infected with hepatitis B herself, said, I was told that I was a healthy carrier. I was a healthy carrier of hepatitis B and that there was nothing to worry about. But if it wasn't for SF Hep B Free and initiatives like this, I might not be here today. There are more than 300,000 Californians who have Hep B. Given the deadly effects of this disease, we cannot be silent about hepatitis B. We need to sound the alarm.
Yang ona na vuna e mai dua wata tiko e nikina na radio bulan dua wata e na nonda waka tabulidi tiko, na nonda waka raramata ki tiko, na waka ungeti tiko, menda lako e aninda la kindike vi memba leta na mationgo na hepatitis B. Koea na nonreto I wakasala tiko mai na tambana nimbula, wakatalanga kina na Center for Disease Control, senta do reida tu na CDC, go erto be wakasala taki tiko mai go menda ngoa leani, menda laki ndikevi ke wakasa mbaki tina kawalu, kalakadake, lako ani laki ndikevi, memba leta na matiango na hepatitis B, wakambimbi, ni wakando mumbula tiko, ke wakaindu e tubi koe tiko na hepatitis B, there is no symptoms, senga tiko ni kilai, koe au ndo wakasama takina ndange kinda dhalanga indu e sa tukuni mai o kaya sa mate e dawe e mate na dhaba, mate ba dhaba e tubi koe na cancer ni ngatha ndandoronga tu liver cancer Bitalia mandanga e senga ni wakatabako, senga ni ndaungunu and the kelatiko ni so e ramate and liver cancer sena cancer ni ngata ka senga tiko ni rando wakatabako ser ngunu ser ndaungunu yang ona kongona ngona buna and dono metona tortiko kina wakambimbi wakarotali tu ngoleani tu laki wakataronga ngoni saladaba e rawa ni tona laki indikevi kina semetu laki test and hepatitis B if you are 18 years or over. Ando beauty ko yani en radio bulando bata na nonreto na ban taliboni rauni ni be tartar kina ka bakatanga kina na website Monisikova and a kena tukutuku mataila lai. SF Hep Be Free doon isonga-songa kabi toko ni tiko and radio bulando bata. Asivitong ka na ono and vitu na miniti vakambula tiko yani vikim doon sema tiko mai na kavi ni ko vakambibi tiko vikim ro na maraman rosa tiko sar tiko mai sabu and ngonongo bula vinaka antito torika uliviti vakatel nga kina ve rusula mburetini bula vinaka rus vakanuni vinaka tiko me baleta na mburetini do tal na ve talanon indo ngono ya vakambula tal tingani ve na wanga Aggie Joy bula vinaka obi wase langi bula vinaka tau bula vinaka no go favorite na itala sarusa toka langi vakatel nga kina ve serra banish koi bula vinaka serra vakanuni vinaka tiko yani vinaka na sema tiko mai na kavi ni kua we vakambula tal tinga ve Joe Vasu vinaka vakalebu ve kimdrau na ve otini na sema tiko mai na kavi ni kua we vakambula tal tinga yani ve kimndo mai sabu bula vinaka ratu kini chochi ramasima vinaka na sema tiko mai misaele mate vakaloloma vinaka na sema tiko mai na kavi ni koa wakambula tiko yani vikim do ke sar na turanga na dorobo and vuku ni daka va korma ya data and kavi ni koa ka no via wakambula talitinga vi seni viti kamera mere ni bula vinaka na sema tiko mai Rudy levu kaidiwa vinaka vakalevu na sema tiko mai na kavi ni koa ka no via wakambula talitingani ve lata ke ve kata ke kimdo ke de sara na leoni komiti do onga sara te ko vakalevu e no vukoni vakavarau ke na moni madhaungo ka vakatal nga kena ve Arvin na Ryan bula vinaka Arvin ke kimdo ke de sara na sema tikongo rimai savu vakaduni vinaka tikani sa sivitungo na ono e na walu na miniti radio bulando vata
Ai, kemando bakando tunga mai viti. Sa baka matalau na nomando ko bati. Sa lemo na kemando tinika na tinimbulu makau na bisikete na rewa bata. Red cow, wupo. Dasa kusi masarangan na ikatungo. Gamay tutala na kenurni bondo kenambele. Pai, karek. Da boleh mai ve. Oi, dosa itu ni kila. Kita boleh ngamai na maulimat. Tok nganggo i Santa Rosa. Mai ve? Na maulimat, wele. Dokona na nonda business na ngoni tau kei Amerika. Dau kusamai. Dau mai woli na maulimat. 4525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawni bugululu we kemadawe California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotelewu we kemadawe viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Isando mbulu binaka. Dosang gay toki mai? Endo binaka tu bangara? Iyo, nimbulo binaka. Kita singi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May baka tumuli ang madoni turtana dadaka na tumbuni wayway. Iya, kita sa mista kasarangan nakaka na wagabiti. Kita rongoda, nito gay kendo na stonda ulit kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liungori. Nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka boleka ka voka se butaka na wana nanu. Boli te kitu kina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties na bongo kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona kare ngona binakandina. Kay indolo bo talangango na nondato boutique. E boli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga karang isoli boy loloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA @gmail.com. Senga, esan dondi na marau kina voga thingile wo wakila. Baleta? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati o ni lavun reng. Baleta ni swada kabatu na nongu life insurance policy. Iko na kabatu waka tapia. Sa tumu matanga na numun ranga isenga tu na nontu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin dua na nombu life insurance ve Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda binaka na ito kay kanda sama iwoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na baka leo fomo. Text mai kina vase wawalu, walu wandua, tolu walu lima, ena kena ituku-tuku matailalay. Indona mate kuniti wale wabekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. E kuneini ndua mana waya tini corona leni winua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli wdaki na kenaroni wetobi sena tobi kuna matini ngadangada se liver cancer. And then remendo kila ke sa tebi kontiko. Me bakani sa musoti ni kene bakatakila kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngoni kila mono bakani kebi membaleta na hepatitis B. Peter mai kena telefoni 526 ono vituva 51watolu sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Radio Mbulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki pura sema mai ngai wose yani.
Isandina sa royama virtona Rescue Brothers and dautangida nandondomo lewale sumai. Rito mai wakayati atu tikoyani na nonde wasiningo novata na kavi vinaka ni moni tendendai ka tinika vitu tiku ni singa ni vulo e pereli weekend to Amerika weekend do mai viti sa singa tu city wakanu ni vinaka tikoyani do tale na madha o bongo ni na tosa vinaka tiku na kena ngarabi na itavi na do tale na madha o bongo wakanu ni vinaka tale tungani ni na do sema tunga mai kena radio Bulandu Vata ia au baka sama takatongo na vida na madhao sa wati o baka wilika tiko nando na itukutuku baleta na nonda na kena sa wakandina tagi tiko ni lele tiko nga mai na nonda tuku ni tiko na attention span attention span baka tiko busar tinga mai ngo vir ngone tuku ni tiko bia no ngone leo ko e bulida tiko na ka membletira na ngone na nondra sangai tumbu ke mai na kena kala na nonra mona ni sengi tumbu daki tuku mai na nonra mona na daba so te rau ni era bulida era casa na nonra pakasama kena bika era reida ka rau ni na rau ni kai embudini mai kina na nonra i tuba kini pakasama na nonra rau ni nangoleani mera laki ve maliwai avat kira tal ngone ka tos ni rasa tumbu daki tiko na nonra i toba ni ve maliwai sena social skills gaitu kono tiko no koe ni goendo na kaira sa wakandina dina taka na ndau wakandindike ni o ira na ngone tiko busar tinga me na vir na ngone endondon menda senga ni vinaka mera wakatarai tiko na ngone mera sar tiko e na taliboni se mera sarava tiko na nonra me sulibir na iPad se na tablet mera sar tiko nira sember ni ambakirua ke bakar sember ni ambakirua mera me pakalili taki saranga ke bakar rau ni to bakua ira saranga kina bakandua do makasara nangoner sa ambakirua kina mera sangai tumbu taki tiko mai me bakalili taki tiko nga nangona e bakatarai kina vira mera sarava na mera redi tiko na taliboni se na tablet se na iPad dangir kilatiko ni ngonongo ele bubir nangone sa rau nga bir ni tumbu bir na do ni be susu bir na me sa solinga ni bir na iPad se na tablet se na taliboni me baka weli ratu ke baka tōna vinakata mera na tumbu dhake me na pinaka na nonra i tobo ni ve maliwai ke ira na tani ke ira na nonra i dhamba ke baka me na vinaka na nonra i tuba kini baka sama me raunira na ndeitiko na nonra attention span koe ai tukunitiko me tō baka lele taka sarnangona soli kina veira se rabaka tarai mera saraba na yalo se na ngito se na nonra cartoon beka do soli vir na taliboni na tablet na iPad weekend to talinga ng gase ke baka ito na to rewa politik kendo tomata to na wakandina taka nindangay re ni bango do na panontan tambikina everybody is on their phone to sa rai sumbutong nga bango o kenda kete saranga sabat ya no nondam bulai den do beka de so beka bikin to kim do na sema tiko mengo sember senganindo batiko ya eronu kaya the majority of people na wili live weekend esa vatu ya nda sa rauranga santa turtonga no taliboni menda sarakina da bola kina wakambimbi ni lebu na kaya rauni ndando da kabatu senda bakanga taka kina na no computer esa bakanga takital tunga kina na taliboni na nonda to attention span sangai lai sombu tiko nga mai gondo na keni bakandina ke bakami ko sarava tiko indo na video do sarava ti mengori na radio Bulandu Vata nando nga na vida walen benga na sekundi vida nga na miniti do sato stale sando bangkaratal indo tal na video sendo sato kitale kina video katarava sendo salak tal na Facebook na daba tal mbeka na page nindo tale esa vasar tunga yang gesenga ni Facebook na BKR sa bakay dor tungo na bekambani so technology na high-tech companies kaya na business tali so nirasam bita kaya dito nga may nakay na nonda talibon balata ni eseng sarto nga ni bukea na nonda to ito ba kini vakasama kung ano ausuriti kaya ni siyama tiko nga may kina radio Bulandu Vata to baro mo serto nga ko tali ni lako tali na dotal na video sendo tali na page sendo tali na dawa mo ni ngwala tali kina
Au surit kumni ini sama tinga mai kina radio bulan do wata. Ya na kai sawa kandina dina takitiko. We are all guilty. Ni sa tos tiko na ngona. Na nonda to attention span. Na nonda to rawa ni sa raba tiko ndona ka. Si to wili ka tiko ndona ka. E sa leka tiko nga mai. Do tal nga na kina wakandina dina go. To na saraya ale tiko. To sara video TV to sarap tiko na news on tal tinga na talibon to red tal tonga non to taliboni lako scroll vango lo red tiko na Facebook o din back na messenger o tinga to red akire na news ya pasar tunga ya mekani me kuani to kurumbuitaka ni sawa ke tinga ya na nonda itu wakini mbula kan to don back menta na ya ndra vitiko kina balata na tos tiki no ko tos balabu di balabu tiko ka dona katelnga kilani weekend to na sama venga rabitu na daka va caregiving to sana kilave na kasartunga ni lebu bir na tampangase to menga rabi ratungo sawa kilato na ngui leva memory loss sa abono sarangaya to sa toso tiko ni kina ya tu se tiko na ngonongo na singini ko se rao ni to no viso takitiko me to kunili ado pasaroya me to Wakanga toka na nonda to wakasama, na nonda to boka me lebuna ka kuni TV se na talibon me to saraba tinga en dona ngona balabu. To Willy Bola, se to lakani tumba, na liti se ni kaumbeka, se ndatu lakamandanga dali wasing libu bai kabi se davan dali vital no tu, dali vi maliwaitu social skills kona bikabaya. Ni taka ni na rani na soli wakasama tiko e nai kawini kua ni sa tos tiko na ngauna mdo tuku ni tinga go with the system o tonga rua sanga vula kawalu na miniti me vito na kaloko e na radio bulan do wata dona ngona leka ngon da na runga da tiko kina na karua ni wase ni nonda e rongo mai wal ni songo e na kavivinaka ni moni tendendai me wakaya vito koni tiko kina na Maoli mat. Sera katarabang gore be wakambula tiko kina ve nokenga rau ni mbula vinaka na sema tiko mai Australia ka wakatelanga kina ve neitala sarusa toke langi vinaka na sema tiko mai niwa kena kavini kua ke kimdo ke sara na sema tiko ngore mai sabu dombula vinaka. Wakambula talitinga ve kimdo ke sara na sema tiko mai na Ketis kona sen na Pacifica kona mai vale levu dombula vinaka mele ke Harry and Cots Fiji Limited dombula vinaka. Mona
bagus kusibe. Isa ni bula binaka. O se vivi mandongo kina maoli mat. Ele taka kina endona nito bakataka kana lailai. Me le uku taka bakatotolo ni bernir to yave ani na bulangi. Oi, o dia bakasanga. Erto bakasanga telanga ora to. Sarara saranga. Go enda so mga nakakana. Ese ni ta so manakena bakanya takina olo. Oi, okay. Nagsaraman da kilatiko. Maulimat, 5525 Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Veitara sarani kina naba ni telefoni 12525 Vitutolu 5 ene kena itugu matalalai. Nungu chisu nungu badua. Dorongodi na vima maniono kina vitu ene kawni bugululu ve kemudawe California. Vima mani ruene kavi kina tolu ene singlewu ni lotilewu ve kemudawe viti. Ewarotaka na New Methodist Christian Fellowship, USA. Rongodi na Radio Bulando Vata San Francisco, me kauti kenda vatamai. Yavalata, dionangai velata na Radio Bulando Vata. Veitalono te kina na vika membaleta na nondong bula, mai veira na kenandao mai na tambana ni bula so. Nasi, na puniwai. Rongodi na bana kaloko na vika Avenue City, and a veito kone ni Lincoln Heritage Life Insurance. Na company ni Life Insurance, kanganiti kanda na kaibiti Amerika. Reba na buke, ene kena semi na libo Senegas, kita urani buku iko. Girita mai na Empower ena ono rua ono saiba, saiba dua liwa ono. Na nonda biti, ke ngasini buli paulange reki. Rungodi ena 5 na kaloko ena ya kabini lotulep, ve mudo e Amerika. Tini karua na kaloko, ena singa lebuni baka romboka, ve mudo mai viti. Ena Radio Bulando Vata, San Francisco, me kauti kenda batama. Radio Bulando Vata, me kauti kenda vatamai. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wose yani.
Ogona Rongo Manuvali Songo, Nei Mao Limat, Wali Maru Lima, Montgomery Drive, Suite 2 and 3, Santa Rosa, California. Wati ngani nonda i wasa ni ngauna ni rongo mai wal ni songo ene kavi ni kua na vei sureti raramba tinga we kiomani na marama e na vei state ke sara senga walanga ni California member leta tiko na nonda sota sena women's retreat wakatoka itali tinga na women of faith na nonda mai sota da mai veki lai da mai vewa sei da mai vewa kungeti tiko e na sota singa rua e na moni madhao sarangango tiko vutiko na sota e na kavi ni wakarombuka na i karua sanga vulu ni singa ni wasoti au karosanga bulu kandua ni singa ni bulu e pereli ngai laki singa to vako ni wakarawai ni karosanga bulu karua ni singa na ngai laki vitala tala e na kavi ni wakarawai e sen dola tikanga na wakaleo fomu $5 sanga bulu na dola na registration fee ka sana beauty ko yani wasa beauty na madhao sauti na beauty tiko yani e na mbongi ni kua na tikindua na kena i tukutuku matela lai ka wakatel ngā kena na tukutuku se na fomu moni na rauni na beauty ani kena na nomo ni registration fee na $5 kena namba dhaba moni na wako te ani kena na kenrau non-rau namba ni talibu ni na maramai rua ka rau mona takatiko rau liu takatiko na kena dhaka-dhaka-taki se na kena Veital no taki ni tuba kede sara member leta na nonda sota e na moni madhango wakatokai tiko step it up, leave it out, your faith founded in love se kalau dhake kalau yani kambula taka na nomu wakambauta me tei e na lalama. Ninge reida mai ni siko watale mai na Radio Mbulando bata Facebook page na keni tukutuku matei lalai. Vesireti muni na ngole ani kena wakaleo lebo. Tukutuku katarapa member leta tiko ngana Honor Foundation Seafood Banquet. Sa sanga tiko ngani Honor Foundation USA. Me wakainta sakela tiko na vea mbakera tondo wakayaya takira tiko na ngone buli en na vikorni buli kede sara mai kandabu e a tekebu en na tikina ono i angoa e sa tete ani kena e sa no kandabu na tinikandu na kornibuli e rawakaiaya takitiko na kena ngone buli kede sara. Ngome mbalete tiko na e na wakaidhuri tiko e na wakarau mbuka na ni wasoitea wakarawai na ka tinika tolu ni singa ni bulo mei tiko tiko na rona kaloko na singa lebu ke na vitu e na kavi e na dhiwa Ross Valley Drive San Rafael $200 na sauni wakai kavi o ya Kena tukutuku matela lai, ninguém se coba ngana Radio Mbulando vata Facebook page, beauty ko ani kena na kena tikindua. O tiu tingani nonda i tukutuku ene rongo mai wal ni songo ene kavi ni kua, vesu retira ramba tiko ngā kena singa ke te lewu. Sa tuku ni rau tiko ningo, ni me kako ningai ulumbali tiko senga ni kila, ni sarongo da tiko ani na Radio Mbulando vata, na singa ke te lewu ena wakaidhuri tiko, ena ka wakarawai, na ka rua ni singa ni bula sebi temba, se vole muna ngauna, rau ninda tu wakaruta kena do te bondo na wanomito na laki wakaidhili kina na reliva na kiani sa o reliva sa wotungo na ngona metona wakarau yani kina e na wakaidhori tiko mai lai e Hawaii e na ka rua ni singa ni bula sebi temba na singa ke te levu e adho mai na kiani tukutuku matela lai na ngai mai mbiutali tiko yani e na nonde wasini ngona se na i rongo mai wal ni songo e na vito koni ni maoli mat donge wakota mai na nomundo i tukutuku ni songo na Tawangana nomundo i tuba me mai kadhiwa kiani. E na nonde rong mai wal ni songo. E na Radio Mbulando wata ka vitoko ni tiko kena na maoli mat. Nei Rongo, mai na wali songo nei Maoli Mat. E na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Nanda sera katarawango, ona via wakambula tali tungani kina vikim dona tikongore mai sabu-sabu, mbola vinaka anti to, vinaka wakalivu na sema tiko mai na kavi ni kua, vikim do mai Australia, mai New Zealandi, kim do talanga mai na yatu kuka, kilando ndo sema tiko mai na veisinga, vikim do talanga mai Tonga, na yatu Marcella, wakanui ni vinaka tiko yani ka wakatalinga kina mai nandelana mai Japani, o kilani ndo sema tali tinga mai kina, ke kim do mai Engilandi, wakanui ni vinaka tiko yani vikim do, and kavi ni moni tienda indai, na Radio Mbulando vata. Making
Ia sa andina sa rau, sa rui mate dandina, ia sa mate dandina na nonta sana mo i veita o se tiko e na kawini kua ni sa vitu ndonu na kaloko e na radio mbulandu wata. Wea waka vina vinaka tiko ane vikiomni na veita mani tiko mai e na kawi vinaka ni moni tendendai sa mo i dhawa tali tiko ngoi ndua tali na nonde wasini ngona wata. Kau sure tikiomni, wani na ngai nana maki tiko mai, ngona wata ngā, wata ngā. E ana kawini mataka, tolu kina vitu na kaloko na mai venga ravi tuku ane kena ratu pedeli na novo. Radio Mbulandu wata. Nomani toka ningo, una wuninda kua, vinaka wakalevu, maroi tika na mbula, ni te wakadenga toka manda.
baka nandarubi wasi juga nunggu ida buta na bitan langgon na ngauna na sere. Sa dotu nga son to baka helala ba suri nunggu gabo ka boka. Bata pa kani sabo lang dito nando dito ka. No bita ni sing lalo to to sunan tang gabo ka boka. So ba sini naket lalo tal na gabo. Nissan Bulabinaka. Sama mai kawasean in a radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tulog kinabito na klok na kama ni moniti kinaborobuka bay kemanda way Amerika. Dini kinaruan na klok na singalebo ni tusi di kinaborawai bay kemanda way biti. Radio bulando mata San Francisco.